what be so for ne yiri blaze ne dia wa he to mu him blaze ya wa ne swados I want to be for this swados now cross no be now just say my sacrifice if you can't go say try asamwasi what do be come so for the idea the so nim what to so that's why nim na go say mo to no kwase no mo hewa holy pity my hot loss me akizu no top so akoyepo no nyinsa wa yi atu ogun kwa wa kumom ye so dross nkomo wa je du nko me vie mezu say still I born in enti mi hu nkan chira and I suppose wa do immigration also for to anointing way so for to nkuto utani na me o chance na me so for to yesu moja de obeses na ma ji so afa anwadi wafo no odi wachi no wo check yesu moja dodo a waton kokobu nkunta na yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka chese yesu moja na me manga na da bani wani subatim afije be na you wo me so wo je taman keten what an yasawoni yes that's what to degree can up so fidi anwas wo this is a kawana shower why road na jashe I hang off what do say run begin here road the more na wo pri wo no na emiawo teacher say prophet bebrewa or start to trono no one start to say and no ya prophet chiamwa abu degree this down start to say wusia wo put in the creator then the creator say yeah drum no akwoto besu there na baba wa dwade wi atrans afrene nyonkwa beti abonachi and wa bon sama ne wanyam medals yes fa wakatasia whether you like it or not was kata ho and katasia no adana kata pie and no bad dress wanyam na fruso onyoba wanyam sisi achi onyoba wanyana we onyoba be kono she short skirt one open them front open them back open them side open them side agament onama me say yefi nakashi and say yefi nakashi and say yefi nakashi papa rasta ni ba kwa ye den sasa bonsam wabonsam sasa be wura so dem so 40 so dem wo yere awon pra catechism o yere awon pra kwa masat o yere awon pra konto fin kokura o mwan e no mrewa Christopher Lugumbati Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister wura so dem man from dem was dey enwa adwama yum say pacha this is profobu man kwasi ana and yes a bible no mention na sa bible be kan wasam dia and you tell say what man kwasi apa dia and the brother you want report yourself and send Onyankopon invite you because Onyankopon invite you ho ba kire o won kwasi abu odi abu man manager padi dia be fa usam and ade ye dem o man no wo dia wasa usrem wo dia wasa masrem wo bu man kwasi a wo for man skati pambo ni so Onyankopon wo bi kan na ni wado mra na ni kwaje repent eye mi yasa brancha wo shi wi no nsa opema awuyam kwasi ade na wura fi wachi wabusuom ya na ya kacho se sawadwene so a wo se wo fa boga enya so wo so abrante ebi mada de kanfu na se ni misi ama wani so ntiwa wani so ntew bi so mu sa wo pastor dwane ayede mu sa wo prophet dwane ayede na so fo na tomura muti dam o ayede do ma message na dwane na wo adentia o se ni na mo frem ewurade na mo nya de mesia na wan ye different na no so fo na nka etuzu wante ana muti dam na so dam o ye enye mi kana mo na ye benya safro obeti asemu yasa obeti asem apostle what mami kayasa ti na Ghana yetia na ye bre na sase ase na sesere ene Ghana pani na boni jafo na nte ye no babu eni enyire follow apart from babu eni na so be nyame adwuma dia mini ba bi ku abede obehwe ade aye Onyankopon adwuma ti babu no mebue na de pakra bia abaposhu asase no atonsu asase so na wo nsanwo dwuma de wo do ye no nya ye no yes no shako obehya so ma wo na wo de ba fam wo de be fam den amana pi wo be export wo import wo be export wo import wo be export wo import me no me try here be a pretty baby na wo de be fam wo amana man pi na wo de wo fam bi wo import wo be export hallelujah amen me no me try Bible anya sa ne tedia na apostle kwadma you know podcast mama me dey mama Ghana say operation feed yourself is never too late. Hallelujah. Amen. Yeda otu voya wazi. Wabambo ni agresopa wadi adumi ema ene atu ya sunwie hu adofo mu sonfa apostle ko agman ene so minimu ade ahie ye be chetwe dia mpo ya we nasem ene nsempa no ebredi be semada roma hwan waso ne tie nsem ni yie na fa wodi ewum asam no de bia meka me se esekan ni anga se meka sakre twa me itetwa wa mabu mfome komi ya ukro simple
kokom ya ukuru oba dia we nhira yen no onye akoma so ade man ye hia ache ya we nhira bebre minim se ne obefira dum akwa dum ya we nhira onye akoma so ade man ya ma oba de ne nsamana ne afie mfa nsempa ne mra prenkan semadu katawere bo Onyankopon twedi ampon yi opam kotokro bo agese ajebre otibre kase hya henche Onyankopon twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hinika taban ye Onyankopon twedi ampan yi menkwa me Onyankopon asidewura na ase ansa moso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofo bo okofo tachi wafo akwaku bedi akoyi okofo chamtachia wuta ko chamcha ko bramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na ye nkwaje akoframrai na yako chamtachia ye da wa bramo apiafo amansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampu kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa hode timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpoma ama Onyankopon twedi ampo beni ono ani me Onyankopon twedi ampo Yehowa Obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Onyankopon twedi ampo bade obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Yasum. Hallelujah. Yedo body awasi. Adofo no ene topic aba no wen waso netie ne yie. Topic ni se Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem. Eti maame ya wutie me papa wutie me sabre. Ene bi wo ya na se wudi mi se eyefodie di ma wodi ahwe ho ye nya dia Onyankopon ya wo bebu bem. Emfa bibi na ada ho se wo ye giri nti wafa ho adi waje Yesu adi tu betimi adi bone se bebu bem. Onyankopon Mmu Bem wo bone ya wudiem. Odofo emfa so nkata wani so fo tie me ye wa ma adwenye sharp. Papa. Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem. Etitia ade be no nipa ye a ye fa ne bone, ye fa no Obenefoɔ. Bible be kan sima che se bone ne mrato. Yes. Bone ne mrato de yenko 1 John. 1 John chapter 3 verse 4. Verse 4. Obia oye bone no. Bible see obia oye bone no. Oye de to mra. We ye de to dan mra. Na bone ne mrato. Yes. Enti Onyankopon so Mmu obi bem de a ene se wo ye bone de a wo ye de atomra sabra wutie bi papa bi tomra papa bi tomra papa bi difo mami bi difo so fo bi otomra wo difo sabra wutie mi minister bi difo wo otomra enso wonim ene se na che de a Onyankopon se min kan sem bi nchaw se Mmu Bem wo de wo ye nim da dabi nanu wadomre nanu kwaje da mo anim mra wo so eni bi wo ya waje yo se agro bi na wudi to can the book of Proverbs Bible can say with the Proverbs chapter 10 or say emumu yo Proverbs chapter 10 verse number 22 verse number February yango 23 what's it yo way yo kwasia emumu yo ade fe ne emumu yo wani da ho so emumu yo ayo kwasia sagro o agro na midi so odi bone agro so no odi bone emuyo Bible say emuyo yo kwasa sabro orofo se wutie mi na moni mra ho so ne no wadomre ne no nkwaje de wunwu ya woni de obenya se wutie mi na ukwa sorry very good but o ya sorry ko ni na so ye gidi ni o ye church goer adit na boni edoso sa boni edoso nyina free e gidifo ya gi Nyankopon di ekekari anim che nyamso mpa so pem anwo odere o kekari anim che nyamso mpa o pem anwo odere ya wa be Nyankopon tamfo wo Mmu Bem da
Adentina make us ask me the book of friends saying the book of Amos, the Hosea chapter 4 verse 7. Hosea chapter 4 verse 7. Verse number 7. What course to Torino? Adentina make us ask me. Yeah, course to do Christo. I'm going to see me bonnet. Sabren so ye be pium. Baby want apatasi na nkrofo abo. And the loto come here say loto kios nkrofo nya soro mbeye. Sabren nya mesomo koso a nya miasem koso wiase a nso ye bu edan bi echi asore wo ho. Mo kwaso me bone. Ya koso dori mom ni ye koso ye bone. Mo ni munyam no. Ani munyam onye ko. Apedi adanum ahohora adentira. Ene so 40 aso mo wayire. Asore panyiti mo wayire. Kontrol fin kokora. Wo mo a na ye mo si ye nyae ka. Mi nyae ka na mi ka. Mi jaye ye be jaye ka. Eno no. Boni ayi moduane. Boni adanye Christopher aduane. Amumuyo ye Christopher binim de. Asole panyi mu anya no akọ bia petition ba. Akọ sign writer. So make sure that him say God is king a petition ba. Just onyame ne hin so anya dan. One to petition. Odi fon. Ye koso dore no. O ko se boni. Ani ye koso di foba. Mo ni munyam no. Ani munyam Onyankopon so de amaye. Adani ahohura. Me ma poni enya duane. Ene Christopher bi boni aye aduane wo mu di. O ma mu yo mo kira ko no. Di boni aduane no osa bo Yesu di no wo bo nyame dini. Eti mo ye mo nhyem wo niam bi ho. Eti gigya na monto de akwa wie ni. Maji Yesu adi anini. Maji Yesu adi gigya na monto be bi adi bu kwa wie ni. And atade Kristo ni wiase ni obi on kwa sori esoso be Kristo ni be shabo Yesu dini. And be bia Yesu Kristo ni nkosi in the name of Jesus. I'll go there. No the Yesu din ko ho ekobo abrabo foro. Maani ewutie me sabre yi. Onyankopon se me nka se me nche won se wo mu obonefo be the book of Numbers. Numbers chapter 14 18 verse 18. We are not by Ecclesiastes 8 verse 11. Okay. Bible nka san yanko. Was everybody ebufomu nya? Onyankopon so ayede an. Ebufomu nya. Aniti na ba ne sa no. Onyankopon yede be nya. Ebufomu nya. That is the reason why ntia oti Kristo etwempra oti Kristo ba nyinsa gu yam nhye wakoye gu ne nansa ukoda Nyankopon ase wode ho. Twankola wakuom. Wona mo bo so o say yedi wachi wo yam nhye. To de bia wona ma so obi frawo. Nkola na. Why you wanted? Am I am just when TV no? When TV no? Na tie nsempa wo fodiem na wo yi. Frasie nu, frasie su, se boniface, frasie su o Onyankopon ye wemu ni se. Tia wo tia asase su no, wonu ho won fumsuom. Se so mu de tete quotation, te What everybody ebufomu nya? Onyankopon so oyebufuom nya. Na do ye so. Na do ye eso. What the amumuyo ne mna to free? Bible so odi ye be free. Amumuyo ne mna to free. What the amumuyo ani mna to free. Ebim na omo obi odi fo. Bim die pan on fama oda. Eti ne ubetimi edibone ne asase nya kese kokun wo but owuo na anya dai. Amenu nche se wudi bem. Yes. Opewu na hwe. Do owuo be fa wo no. Sabre na odi fodie ni ko. And then wama wo brent to the book of Ecclesiastes. Osenkafo chapter number 8 verse 11. Bible said ne ye bone ho afobusam. Bible kasa was said ye die ba die. And ye bone ho afobusam. And ye bone ho afobusam. E man tentem nti. Sakeba ntem a kamro ba bia den. Wewu kawi pusha bi wewu abrante ba wetre mo ko bi okonyi gu ye nyinse igwo na kunu ka minister bi wu ya che be bi o mani sika fa nkwanta na de fa na na crash wi ka sofo bi nya tonto na crash be kunu tonto na crash mo de dada ba dia man tiase am o mi akuma mi ene sofo ka banku aso dem Banku. I turn you abambon. I ka banku turn my church members. My church member koto banku na di. Banku di banku truma mienu miensa. Ni a charge of 50 Ghana. Papa yes a charge. Anya so o catch. Dabi we shira so o catch wo go tingi di se kimwa. Na bro boton kwa ya he. Hey. Yakopon fa boni ncha. Ohun mobo. Amen. Die maduru no. Ti mosiba ja ti that the reason why nyame soma dos boni kwa na ekoso. Tu ka sem bi obi kwa ntem kwa so dem. Enkom hye nkwa na abedi ye ebesu ye na hia me ha. De bia revival. The bia na me we bi. Enti won start na momla. Se adwuma no so fo enti ukopia se nkwa dia automatic obagene collection. Obenyi bibia je free nchen. That's the reason why every day bia hia no. Every day be a shiano
Toma petu condemn ransom, some ransom do a chum. Yamma, Namo, Obia attack or quite baby, I'll grow in a woody, minimum like a cow. When you should have brew, you know, be any competition. But the two of bum, no one, Moyamo, body and Fanny and Camelo, when me actually, Amantia, no possible finance, I had my money, Nancy and Gua saw there, or body and Fanny and Camel. Dear Babo, near Bonnie one for wisdom, and tentamenti, and money, Papa Bonnie want to pop. Bonnie one for the Bonnie one for a 4 year wound from Swan. I want to any men tempting, and but you did Bonino. I am seeing you what the man there be. Because so called Bicuno, BBNC. No, I trump Parabayan fish, you had your own BBNC on life. What do you when you cast when you took catchers why Bonnie on you to that. Bonnie one for Bonnie, my of deep him, and then you possibly make my ray, only be more to Opa Wunare, almost all the 40 and echo. Yes, you possibly cast him just say, oh, move be more that. The son can be what to once with the book of Numbers, chapter 14, verse 18. Read the Bible. Bible and Casa was when you put your before me now. By your son, Nana ya wode mani paneso wode abomugane na tofri wode obi abone wodi nyina be che no ebim na omudi odifo dem mom se wo yamfom so no wode obone chewo a eno nche so abu bim ode free ones as ebia oma wo bre on pese obeyira eti no omkun no wo kun di ane je se wa wi okobu akonta te say na we exams no one day we exams hall na obati stop work any school dia no ababom stop work Yes, Cabia Bow. Cabia Moa Cabia Samasoto, Edward Muni Afan would be a mamma, dear Urawasu. It will be a woo. Stop work. Nabani catch a Dati Bay, Manti Bem, Wiki Bem. Stop work. But no teacher, not some stop work. Teacher, need what they are bad shit table to bang. Stop work. Oh, you must show you are no team. Pass your boots forward. And you put on starting because pens and pencils down. Where we own you for two. It's a wood me now. Stop work and the person stop work. Maybe I would be able to me Yamaji, me look at a kakia or say pet with khakis and money down. Everything down. Focus won't be German. You'll be named with German. What Abraboni pet anymore? Goodbye. Do one with German in the family team. Oh. Ye nipa nyini wo na fru nsa tofam na sika ne kura na fru nsa tofam so we are brand no gina ho fa once na unika starting row starting row hey we are buy one tampana na we street emu ahoma sane besane tense what tini bi a wo bi nteye stop work what dini pens and pencils down. Everything down. Pass your books forward. Pass your books forward. The better. School media na to pay. Very good. Abrabo media so beto. Na mibisa so odi bim dia na kwa na odi fo dia na kwa. Obadi ya we se men kasa nkyem na tell baba wa. We na wo hye no odi fo ba wo. Cigarette na wo hye no. Odi fo ba. Impedesia wo odi fo ba. Tremo a wo twe odi fo ba. What? We tie na ba wa no ya wo be ma. Odi fo ba. What? When you say to a Mukana, Bonnie Banom, Yankopa Banchi, Menkani, Body, Emu, Ito, Gali, Pano, Sakole, maybe sisters, no, yet Yakasi be ye wound. Ya, with the Munkum Colanasa. Maybe sa question. It is how brilliant would tell me, would you find out the bim? Would you find your neighbor? Would you for? Wow, Joe Muno for the and you can when you open with the book of Psalms 19, Psalm 19 verse 12. Part of verse 12. Also, I know who on Cassane Fusum. Why one Cassa what Tiamene was dead dear one Cassane from Swa? Bonnie hit telephone free me. Mammy, one Cassa Conco to Jenny Papa Conco to Jenny Mo. Accept your mistakes. Yes. Not June from Swat to Nakachin me Bonia. I hint one for free me. Number now start to say Yankopa Mesro, say Yamina Mikita me to me, Madam. I win a Ukrame, who betting you come at any time, at any place, at any way. Boa, not saying Yankopa say, hey, about your boa, by Bonia, me Boapayo, Bonia, be a we, Papa, yes, but we are Boapa. Ukwechi awafa, Boapa, we reach our fa Boapa. We are where? From now, boy, are where? Oh, yes. Obi and throw dinner won't drop. Za,
so mpenya wo ya zan so penya wo nka no kra wo ya zan papa edi wani me de wo ko o kan the book of Proverbs Theological obi body di nani obi body di nachi edi mu di mfin na dem wo ko wo so nka no kra na go forte so hwe yanko me part of 1 Timothy chapter 5 verse number 24 was it ebinim boni ye we bi mo boni o mo hyem wo edi di omanim edi di omanim enso mo kwatam na di ni kwatam nso onim ti boni na yen forward never backwards never o gini wanje o be se Onyankopon so humi mo bono o so me nkasa o boni ena bi mo so die na adie was it ebinim so die di omachi so boni so die dan edi wo wachi boni ne sano ena o de nam boni ne sano so still baby abekọ bia obi hu abraba wo mu obi de di na odu wa na obi ehun se ade nanim abafie ono obi wo so wura obo se edi nachi na de ne ba boni a wuti mu ono ene mi tu fo twun firi wate twun firi na no wadom bre wo sakra wadwa na wonyimi oba de mfa ne senka wo mi adwiri no o manti ase mra ma mi sabla wuti mi na no wadom bre o wonya ne sada o unyonku bi ko very good okwo wodi fodi na kwa na so di bim de na ko Onyankopon ma ne bre to she will be 25 years. Bawakwa ban. Ti so bomba so bad ye mesrew. Bawakwa ho ban. Bani a wo pa yo. Bani a me wakwa aboa pa yo. Na nhye me so. Anya se be hye wo so ade wakofodie mu o. Eno na be dipem. Eno mom na wotimi srew bani fa kyenne. Na Onyankopon hunu se waje mu so to watwe wo fi samfom so no a odofo wutiem. Wo se enu mom na wo ka unsa gu bo a. Be dipem. Be didan. Be dipem. Me nam di bim die ni ma wo. Aya wo mfom so a wo gitu ma wo twu wo mfiri mu no. Na wo fi amum ya kase. Wo fi wo mu ya betrem wo Ghana no. Wete brade mama no nsam ya fa. Onyankopon se Onyankopon mu enum nsam nya dan. Enye wo fe. Onum nsam nya dan. Enye wo fe. Start nti na wo bompa ya wo this one kwaje asofo bi niema. Eka wo twun frim so ho a there's no need sanka benum nsuo bi from sofo bi nche. Wo bagi galo mu ade bi. Won that's why what is on twun frim boni nim. It is say wo chesi galo. Wo chesi ntuwa mu ade. Wo chesi. Won ho ade nyina no Onyankopon obo wo ne te botrum na ye Onyankopon ye yesom ne fa ne won tituam won kotoam won ko galo enani wadomre enani nkwa jega se wo pese wo twon firi wo pese wo twon firi Onyankopon bo ablabom na wo dipim dia enem so twon firi so correct twon firi once papa bia wo pese papa pese wo wunti benye ne mo boni a wo mpe no sefo pese wo de tete wo ne Onyankopon tem odofo wutie me ne mo adwenye sharp ade a wo ye adibim de bebre wo Proverbs 15. Adia we edibim de bebro. Proverbs chapter 15. Verse number 9. Verse 9. Also obonyo kwan de. Onyankopon se me nka se me nche. O se obi a wo di bone. Obonyo fo kwan de. Eye awrade achiwade. Eye Onyankopon den. Achiwade. Na tene chidifo. Na obi a odi tire ne achi no. Ene odo no. Ene Onyankopon so odo no. Se nipa no be ba obi mu die. Se wutie me na mo adwenye sharp. Yes. Mami ewura, wa hu na wo po no. Emma obi mu die da wo. Hu na wo po no. Wotuna wakoye no ema bibi die dawo ufi utie bi dia ma wadwenye sharp wotuna wakoye no ema ebema obi die obema kwase bi onim nyansa ono bebo wotuna baso ono bebo wotuna baso obonufu abaso because Solomon can say me kire mrante mo wadwenye sharp mo bonye ma bia Solomon fa ma ko 1000 e ma 1000 Solomon fa no o wie cheni nyansa sua onye free mo wode maye futu o the book of Ecclesiastes 7 Osenka 7 verse 24 verse 24 what's the wo ho achichiri Solomon said niema bia wo achichiri na ye donko emu ye donko amena donko onipa mfani ni ko so ehunu why no be hunu wo hwemu anu ani so biri wo no so wo hunu bi mu da mini makoma nyina me chini wo so wo de nakoma chini se me hunu so be hwehwe sanyem no pepe mu ma hwehwe nyansa nya adwempa na ma hunu abonefo sam o testi abonefo sam se ye nkwase aye so hunu se bla o di sani menya no so odi nkwa wo so odi nkwa jasam oh yes wo so odi agimi sam wo de wakakatrim wa we bia wonam bai wa bia nam kro a utimu mfiri ha bia wa ba Onyankopon nche na abetran aso bag nyina se na wa ba obusu afie enso Onyankopon nche na wote wo ba so ba ne mpratwe na odi mema so atie ntwi eti ebeboa ti ma wani bi wu da ba bia ye di mo hera ba ye hu ba bia oti Onyankopon ni pia woni mi se ne Onyankopon so pie en wo suro wo ba no ma mi nim so wo ne nchen eti wo be wu won kran krom wan ma omma obusu ama ne da ko so suro koso nye busua bi eni agreement to ko nhwe wa chiri kwan ti ma wa bi wie wuwu ba bi aye nhwe ma chiri kwan maame awure me wani mna ho so wo ba na dia yen wo ba na dia wa ha dia na aye kuma ase dia na aye takrade eyi na wotie wo yen dia ntina nam tamale dia ntina besin ko ho dia ntina wote dia se wote tama wo ye dia na wo ye ho ana mi ba asem ba ye adwuma be na ba so
na ezi sen say do bank krom na sanye man kofie say ko krom e woni na ma eden na ma eden na ma eden oh di memma so atwetwe sa in and out ti babu se bi betini ato a ya hwe wachi kwa ye hunu da wawu nkwase awu what's na abonefosam wose abonefosam eye nkwase aye Solomon so hunu sa niema ni bi na nkwase asam so ya dambo nkwase asam so hunu se fe adan nipa bi adambo adan nipa bi adammo ene mrante bi di nkwase asam pa me hunu de ya nwunu ka wo Solomon se fe kofa man na dum pempen so be fo hunu se yes emam bu ahodo oba na kuma mo fidie oba na kuma mu adan e wo fidie mani bi o makuma mu adan fidie wachi obi kun dindin yo oba chewe bra nya wani o ge na wo jasa sike bi ato nsam a se ye wodi o se nya wodi o na de komanda no wo fu wani a dabi ana de wadwe nchose ska na nya dia e fidie na watom what of fidie mu what gura ba bi to the sense bibi nya to sem a o ma me dio o papa dio o wofa dio woni mo banyi dio ezo de komando eti won sai anya wodi a wanga sa wo tibi se gu keke ade bi to mu pe na de o de ko hwe magi achiri kwai bibi e beto nsam nyina ade bi to nsam pe na ye wo se magi ewrabu ye wonu tibi obadi afani sanka wonsanu bibi chichau anya wani a Solomon se okofa mo hu se mani bi aba na kwa anya dodo na de o mo pe ba ho bebi won anya nani a o se mani bi akom wodan e wo fidie no di yi no ani asaw o se mani bi ba na kwa ma sa mani bi aba no e asaw no mo di net no mo di gira no turu o we gani di o se anya na me hye anya na me nam o gabi unlock gabi o ba di nsane o amen gabi so unlock gabi o gabi so unlock gabi o ba di nsane no amen Ditna ba wa akutu so ba so eden akutu ayeton ohane ya he so before ba sinsi akutu oha na nkofo be di akutu oha na be nyamfa so wotimi sinsi akutu nyamfa so e di hwe bema so I mean hwenu TV no try no bia loko enye wani a wo se wani anka be di sansamfo be me on pedumai sorry anu abampesie akutu so fa so ya he wa bampesie wi ketekete wa fra ba isam na media ampesie be mo mpechop ni nsa so kwa ekọ ene wo be wi ampesie ma wi a wasan wo bere wi a wo jejere wase brimu enu anu TV no wo brimu na nenam abampesie ma na die wi ase brimu wa wo bere wa wi ase bo jejere wase hu wani so onso na wani ba ko I saw some style enu anu TV no style no you do the highlight I don't think you do highlight akadim unam we back we high back we dim back hu ade papa ya bo bia na so ya fana laba onama o friend na oti ala no bato oti ba no oti ala no bato oti ba no ti be ma o si be ma no mo de fana sanka bra o tu dibem awranti de o ye obedibem ene no wado mra o na no nkwaje do wa ye o ade onye o ade ena o dibrim sei won kwatu ya utiri sampo no ye o sei obadi enfani sanka nenu wado mra nenu nkwaje de Bible say Solomon said na see ya was e bi say ya ehuma ebi nside den ehuma oba bi so be ma bi ma oje wo anyi o se bi mu nsa cha homa Solomon say efe ohun sa nyema we so nipa bebre wasasi so na so di oso Onyankopon ni no so otrase hu ni say sa nyema we mu nyina no enye obia na sankola sa mai we bi dabi benya wom nebi na si no sile queen fisle ni mu ni dom aba hook up any omo ibe huku be to se ka no ti say omo da ni towing cars wo joku na hu no moto ti say to minister bi ye to so fu bi asami ma bi ye to is on when be okọ no handi dey bi to no di wi di no go jawesi fiti shop be no do koi obadi amfani sanka amen anodin Solomon so obi ayede yo so Onyankopon ni no wo be free ni ho afi sa ni pa ni be free sa wo ba no wo ye hook up no now the boni ye ni no obi o pe boni mu nante ade o be chi no me huku de bia wa he to yinka bia to no yenti ameka sa na obi ntima so to yinka nyanya na e fine dabi o we to yinka ya hukui wa ge we hukui nafa kompe o yere wa ge ya hukui to yinka ya hukui odubedu
Toyinka ho nyina paapai. Ehu Toyinka bi ato ka na so asai. No say another Toyinka. Omi eri na ka road. O man ka college place. O mo san ko ka sie. Oba dia fari sanka. Amen. Na no wadomre, na no kwaje da. Me say Onyankopon se Mmu Obenefoɔ Bem. By radio wo ye na ho pɔ no. Udi for boy we ahye udi for make us away udi for ni ntonya wa wire to ogo no udi for ba ni tu for na wa no penti udi for what e fodiem na wo no what hwe ni amnante ni be kire to de bia na nka mimsanka wona sabe mpraduasa hwe bonim bia da ni bonim anyansafo na de mi nya de mi obi de ne nan o so ye kripu so ye denyo e na odi twi cigarette odi twi cigarette yo so ohuru Nyankopon bu o de ahwe nipa wote wo no mo a hwe wo de hwe ne nsa ho te se dware akra hwe o se ehu no ho de ne nan twi cigarette wo de won sakra kwatwetwa e betua aka na wo nan Yo yo kwasi asagro. etu ka bible no a bible se wei anya se bibia no ayo wei o se emuyo eyo kwasi asagro na wie ne se oye no atrende but onim se oye na edhwe wei a wato mu ade na wo ye beto brim na wo hwe ogefo wo nya agefo da Nipa nwinko ho. de wona etwi cigarette wona na enye no a ofo se be tekira se bia wo ye disable ntika nipa be hu hu na aye ne mobo no se wo kra wagimi chenkwala 300 ke nipa wie yo de ne nine na etwi cigarette sisi obi ade kante fita koto wi wanya ba bia anhene se IGP dachi Ni case so. Mede yi wa no Oba oba de mfane sanka Amen. wo de hwe abraba obi bo No dini. we wa kwato so tiwa kwanchen bi na se cigarette no ebi ma ya osre wo ncha de wo mfa ma no anase ye ne den Ai asem no. Mumuyo yo kwasi Proverbs chapter 10:23 23 Proverbs no. wase min kase muyo yo kwasi when you feel mumuyo yo kwasi abi se den agro bi na wo di but wo nim se ebe wie nu fodie yifiri ho ni se ebe wie nu fodie da bia ni se ebe wie nu fodie oba die hu yembo emrante mu ye niam bi pa o ni pa asase obi na die mba yo ye ba ko bu akonta o obi na die pa asase we so ye wa konta bu o nti sa abani o tom na chi na obeso agye no a ontime nyene ho adi na meka sa akere no yenti ameka sa no the book of Jeremiah chapter 2 verse 19 Jeremiah 2:19 fe betu da wo boni ba twa so efe wo boni we yankasa ebetwe den because ase wo huru boni ne bo boni na wudi wo say wo sa cigarette kra on twima se wo de na abeno dabi nti oboni yankasa we later na ba bedani ade so bia ma boni be twa so oboni ne betwe nti wo se obenyam yade unyam yade fe boni ne be den ebetwe so unsan ye kire twiwani unsan ye kire na wo se wo mfa hwehwe twedi ampo ya wachiri kwa no ebetwani nyo bi na beka wani mo oboni ne betwani upi na bet na wo yaji no sa pe na bet no ena etwani eti hunu eti wa wotie me na wo de boni di agro no hunu okwash ma se wo ke na hweja waje Nyankopon na wodi nsamfo no se enye wo bim di o eni ni huhu a afiri wo mu no Nyankopon hu metam na ne hu afiri mu nti na wo atesa no se ne hu afiri mu a anka wo atesa da ena no wadomre na no nkwaje da se me kase so Nyankopon hu afiri ni pamu a na me kya de hwe obi di ne nanom no obi so hwe dwuma wodi o obi de na so no this great asham and all force what and what you see in fun assume the back to the way in nanim wow it's great nation assume assume and one say we see any pie afa ni trim afa ni minim apie na num say ni pet she be ntokro she e woni padua ho na otimi twifa wo minim e ma ni pie wanum dia say obetimi atwa for wani ase wow die na koso wiase die na koso wiase this is great eti obewie no anya brain tumbo onti ase da na fe ye dia besi TV so say oyenye donation e fa help wan de nipa bi ye nipa da ni boni manyansafo when you read the book of Jeremiah chapter 4 verse 22 if say me man agimi was it say wo hwe ma nim emrante babo ni bi agimi woni mi Nyankopon sa de wo ye kwasiafo be ya dane ema o man kwasiafo woni hurumu emunumu a nipa de bebo bra nti nkrofo ye technology nkrofo yi veti niama no discover niama no you betimi aye se secret betwa for minim wo ye boni wanyansafo bibi ni su ye nipa o bibi ni su ye nipa o
Why you putting one answer for? Mammy, Mammy, child, you are baby in the power. And did you bet me a discover any? Eh? Papa. Eh? You bet me in Bettini. Eh? You bet me a discover any? When you know, baby, you any power. I didn't cry. Bible said, you when you know, yes, and when you are planted Baba Brown was one Fabi Nante. why you putting one answer You for? bad than the body answer for your way away. And wow, the beard that ever do a woo. Papa, you wouldn't Papa, say me quiet the pebima, or my pejano. When him or by the swab a door mine so. Oh, hallelujah. Amen. Hey, Oh, ready. but you first, let me want to come at A day. the banner my mobile phone. No, do was so. This is great shame. I was watching. Achia, my wish you, I should show. Are you a quine? A pie free ho. Why yam a wish ye? Why yam and Darashi or minimum? Now, when you say what's anything be found, who throw to Numbayan. When you say one, why you like one would obey a nine or about? Oh, yeah. Why you like or any answer? Road no When to me road in the doors. Doors upon some. No food road trim. Putting a trim when one quine. Yeah, convenience. One and to outside try as an uncle Beffa were friends at Unimaba. Yeah. When Timmy and Farmer and one swings back or ha. Oh, yeah, now when Timmy and Pierre from Mamma. And I'm saying no one can say what do minimum friend? What the friend into? Oh, yeah, you know. When said when you never ran war and we're peeing what the would the train crop was what did was so actually great. Out of what you mean, where are ye? Sign as a great train, a free baby, a man, will be to me tree more be so directly finding him, and the man will see a great peer for him. Yes, it way a bay, a child compens will be, Ni Nipan Casanwa, a baby, not young for young, choose a great baby at the assault. Now, me time here, PND. Me downward me can was much am lantin my bawa. Somebody must so try there. Ube wuntemo. Pa. Na ne de wa twekra ko mukurano. Esew den. O lungs. Na kwa sew liver. Sew liver bibia say. Na do waso betwe na se o kire brain kwan. Se we kwaye adwene mu adwuma. Bible say. Oh no. Bonim dan. Enyansafo kese ni nyansa wonya we nyansa fa nya de pa. Nem wadane bonim dan nyansani. Papa de. Onim. Jeremiah chapter 4 verse 14 tie ba. Enti wo wa ko fro bonim. Onyankopon se saka wutiem nya abrante a wo wa komam efri bonya wudinim. Da ben wo buso dwene ntem ko sie. Da ben wo buso dwene se be ya ade bi o ye bi etia creator. Mame. Enima bi a wo bie anu a ehye Nyankopon ni monyam. Dabi. Utimi egutimi so nya wo dia. Dabi. Rentals. Akorent. Awie won to nwa tuagu. Na de kwanse to ama aisha do tentete wasu ntem se ai wasum wani achi nyina se we lie. Ma different directions. To wani achi nyina. Kokwa. What an isebo. Bitimi bonni hwim. Bi anu. Binim de ha my way bi. Nanti enso so bi nim de ha nanti bi hwe bi kire. Infana mo di wiase ne ko. Bible kasa kire wo. Yes. Ewura so timi ne mprimu akoma. Ne ne wadomre. Ne no nkwaje da. And the living hours afo yeto nsafro. Yes. Apostle kwajma na me no odi nkomo. Yes. Ne no wadomre. Sabre nkwaje sam na ba wo fie. Yes. Bia waso ne tie sempa no. Ne bia adwene no na wanka se frase no ho. Bimu die Nyankopon se mensa ma wo ni biom. I with the book of Numbers 14:18. Numbers chapter 14. Verse 18. Was already abufumunya. When you go so abufumunya. Na do ye so. Na do ye awo mu na so. What the amumuye ne boni free. What the amumuye ne boni nyina be che. Bem na omudi odifo. Na bem na omudi odidan. Odifo. Ombu wa odifo no dumda. Omu miti nyema bi wa moye. Madwe mo se nne do betimi aye se wo hye froka bibie no e wo kwasha priskelenke. I am aware. Madwe so haya. Bible to careful. Christo ni ba mi biza question. We betimi asha lampan. Yeah. Debbie. Ye kodi. Debbie. Yeah be border. See truth. Debbie. We enya fe. Onyankopon so omu be mo da. Debbie. Omu be mo da. De ene ti the book of Proverbs chapter 22 verse 8. Proverbs 22 verse 8. Verse 8. Proverbs 22. Bible say obi a wodua muyo no. Obetwa musuo. Wodua muyo nko ade obetwa musuo. Yes. Wodua muyo nko ade obetwa musuo. Nukrema. Wodua muyo a obetwa musuo. Look at the book of Isaiah chapter 48:22. Also obi a odi adan.
Diodia mumuya no. Dua mumuya. Obetwa musuo. Ba de na wadua yi. De na wadua yi. Hifa na wodi wiase ne ko. Kuku wiase nyina abo kwa me komo giga na si wa wan. Afrifa wan. Buzi awan. Ankra wan. Jebi dankwa wan. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Se titrewe nyina akọ. Asase antimi anrejeto so mintimi mu nimdia na mode ba no so. Mintimi nkura mu asase nim. Asase timi jinkrofo we hye fam dia enya hwewa ho. Na check ho. Waji won fa fim ko. Obi an ho ofa che me. Na ho ofa che ho. Asase antimi anrejeto no. Waji na wura mre. Obi onim nyansa, onim die, wabu digri wo sika san che wo. Asase antimi ankas, wo sika bebe ntimi enkura. Dabi. Kok san ko wiase biom. Asase antimi akura san krofo na kaka utrim. Na check wo ye hwan. Tell me president you meet obey there. The vice, police, soldier, my driver, yogo seller, benkura, osofo, azan, prophet, hey, alaji, malam, fusena mami, hey, landguard, ohen, wachiame, hey, misi obi ebe wudi ani mo adwenya sharp. Yes. We see we know now to. Isaiah 48 verse 22 no. What's asumdwe? Onyankopon se menka se menkyerɛ. Asumdwe. Eni hɔ mabonefo. Asumdwe ni hɔ mabonefo. Obari no se. Asumdwe ni hɔ mabonefo. Dabia. What dini? Tibisi topic ni se Onyankopon se ombu obonefo bi abim. Mame, ana makoto a kyerɛ sɛ yɛka bɔne abɔne ne mmarato wɔ. Woto mmara. Nneɛma bi wa wo yɛ wɔ abra bom a wo de nipadua ne kyerɛ Onyankopon se onim nyansa. Yes. And then what don't and then on kwaje da woni mra wo so. Amen. Bible sa sumdwe eni wo di madan obonefo. Sumdwe ni wo di mabone ani da bia. Wo kwa so dia so na oti so for the jase bo bia wo pe. My brother, my dear sister, mo adwenya sharp. Yes. Mo adwenya sharp. Yes. Wo to nkwa twere. Fisika na ye mfaso ama no. Nkwa nya mfaso ama no. Tu be wo, wo be fan yo, wo sika nkwa de hia no. Ti na so for bi adane se, adane nkrofo bi aka nya accident a. Ni panic kekemu no, na otutu ni botom. Sana so for bi life aye. Won kwa ni hia no, wura so dem won kwa dia. Oni so awura ni territory mu ti. Kwa bia so be ba so obeyi. Tumpani su ni mfaso. Ote se wo bia ka nya accident, obedwi ni pa nkwa no no. Otutu ni pa ni botom. No seche wufuo, wona woti atete. Otutu omboto yi phones. Sana so for bi life ate. Check them banisi kan odi wura dem no, esum bo chai ni pa no wura dem no nkwa. Ye de be kasam na kire wo, opa fa, opa jai. No mu henu anum TV, wo hwa Jesus na kokoda. Yes. Oba de mfa ne sanka. Amen. Wo mi adwene no. The Bible say, obonifo nyeden. Asumdwe ni what the mabone ani. Ewurade no ose. Onyankopon say the book of Isaiah chapter 3 verse 10 to 11. Isaiah chapter 3 verse 10 to 11. Verse number 10. Bible nkasa. Ye to obade asem. Mon kan otri ni hu say. Bible say yen kan obi obo abrabo tri ni no hu ni say. Ebesi ni ye. Ni hye unkuran. Obi a wagya niam bi ato na onamfo bi so aye kolo no. Onyankopon say menka ncho say mo adwenya sharp. Ebesi unkuran say ebesi wiye. Ubedi woni yeso aba. Ubedi woni ye no so aba. Obonefo no obi a wo so won twema Onyankopon asem no baba bla bi opɛ no. So ni pani ni ye ni pa Bible say dua ye kese dua ya kese o. Ebedi musuo. Bible say be wi musuo. Ne yeso aba no ni mama bai wa wan ye makeup mi so abo hu dua. Yes. Ewura wo dwenya sharp. Onyankopon ye wan fa ne sankan. Amen. Abrante wo tie me na wo ye konkromfo bonkrofo apodi to ekwa krono bo. Mo ni nam no saka wa me si Bible say be wi obone. Ne no wadombre. Sister wadwen ne. Repent. Yes. Obonefo due. Bible so obonefo nue. Ebedwe ni musuo. Obonefo de bedwe ni musuo. Ne yeso ade ne mama yeso ade ne obetwalka. Oni yeso ade no de ma wo. Ne no wadomre. When you read the book of Isaiah chapter 48 verse 18. Isaiah 18. Verse 18. I ka Bible nyanko. O se owie waso ma me no se and owie maso utu wi anu aba Psalm 12 Psalm 7 verse 8. Okay. O se owie dan. Owie waso ma me no nsama. And owie waso e de ma me nsama make ya. Asumdwe be ye wo se so bonten. Menam chogu Bible. Debi. Me a printing press. Debi. Bible say. So we want to the mass na me kan topic ni see. Topic ni see Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem. And so we want to the mass se me ya me kan. Na sa be bem oda wachi. Wo be dwane agya no. Na wo ne ntwempra. Na be ka che so nkoye onwa de. Na brantia wo ba wo da wachi. Wo be ka che se awura se metie se me ay smuggle ana me ne wudie. Enti my wanted. Wo so ay wanted. Yem sitien settle ye ne Onyankopon tam. Ne nim da anya mu ba ko bekɔ. Abrantia su anyansa we ne nkase ton sabra me mmuru medi fufu a wa mamye. Asumdwe be ye wo se so bonten.
na wo fa sanso me kedi asomdwe be dan ebe ya wo se subonti ebe siama wo e se bia nom na wo tene a wo dwane wo bɔbɔ no ebe se po asochi ama wo wasefo be do sempo no nya wasefo be do sempo no hwe nhire bi edi wachi eso so di asem no na woni number bi basa enta wo din twere Onyankopon se wo din pa de so obetwa twere be che onsa wo firi nanim ya sen kofo bebre e wo san mumuyɛ yi ho ya sen kofo bebre nkofo bi din ya twatwene yo ena wo hwɛ san nkofo ni din ho nti bi omo da be de betwa din atwene ne no wado mre o okrama o tiase yesi jata wawu sa ko techi wo tiase yesi atwa nkofo bi din atwene ma wo de wo nkasa bi ka wo ne hwan a din da so nam Ghana annam Ghana kura nam wabusuam awura ne no wado mre ne no nkwaje da mi tuofo ne mi tu hyebre na papa so pa o ma so nya so okwa adwane demu a ne mu ni yemu a yes yemu a tie quotation na mi kotu no Psalms 7 verse 8 what's it rade bebu aten Onyankopon so be dan obebu aten rade be di asem Onyankopon so be di asem ama trenifo me pa chote ayo Onyankopon so be di asem ama hefo trenifo say ni bimu a woni mu ni tie say ni bimu a woni mu tie na mbisa say obedi ma na da be council gugu enya Ghana court di bia o enya US court enya Russia court enya Israel court enya UK court Onyankopon anim who rough Bible say obebu aten obedi asoma matrini for there is accountability say ni bimu a woni mu ni tie say ni bimu a woni ti ni mu emu tin odi bu bem ana bisa kwase say de wo ye bedi bem chotri paskata no tinya wig sensamba we bi dem as a Jesse emu red blue yellow green sheshe sensen okay ne obi jodi painting na no esisi yo aka gallons odi begum keke bata nkete no aton blush edi painting kono obabi achia na no sa so yi ni motoam hia no se na odi obebo ne wa hwe de wo mu wate so we bu wate de oye krache se wate mu no enkoye mu wa cause wo mu no is we di ka chiewa no echewa wiye monica nani wa bonica kra wo pese wo di ye de wa chiewa no what is oboni for boni twitwa Bible say oboni for eden ni boni twitwa oboni twitwa da obeka wa wiye ma me da oboni tu betwa da ben papa da ben na oboni tu betwa da obeti say yes say stop work oboni twitwa ya pens and pencils down if your makeup's down your wig down a puskel and get down and your slip queen down everything down pass your boots forward it means you are packing o packet o slip queen o kubu aten maybe on your free hook up tools ni na hifa na ko free ye o de ko kubu aten e pobo amugbo wo azam ye wo mu was amhuri amroba etu awudi sui nyina efe na awudi nyema nyina ko wose da bonifo bonnie atuo betwa wose ma otri ni ntim asebo ye mienu na wotwero kronkron me boni to twa wo bra me se megya ni nyina oh ma fa yashwa sema jikwa ma ni nyina oh sada no na ama boni tutwa oh yes enti eno no wo de hwehwe nkwa no kra ena obi so boni tutwa wo bra accident bi to no no waka ne nsagu no bo bra ya de bi bo no ko wu hospital enti mi pa cha Onyankopon small ken enne obi tie me nema ne boni to atwa ama de ahwehwe nkwa so otwe no afiri oh yes sa nipa ne kopri bi mi die ena obi so tie me na wo se wo na me nwene me ho fasem firi okọ no ho a mi ja nkwa si asam ne ka ukodum di hwe na trase hwe no anu tv no tie nsampa no Onyankopon sa da wo boni to betwa no eye da wa ka nsagu bo fe sabre no wo be shout for help e be bow tie Bible was what training ni betim na edano otini ni die se ne boni tutwa otini ni die ne boni betim ne papa beditini ni betim se okobotre ni abrabo yebi so Onyankopon ye training Onyankopon ye training Onyankopon ti woni o hwese ni papa saka na dwene o so mpo boni fo bia ni wo po boni fo na dwene sacha awura wutie me ne no wado mre wayegu ache nanu wado mre boni ben sanje wayegu ko me si wo ko me si tutu me ka be me ko bo asuo na de onu pa ko basu kra Onyankopon se sire ogo so nse moje mu oduo to de bi ne do Mother's Day na nkofo ye happy Mother's Day no ba bi na e mada baby
Tell your father be your father no. Sana mother be so your mother. One man kra munim. Say your baby and your baby and your bata be and bata. Hallelujah. So bata be your bata ya. Opa mo hade wa o. The book of Solomon oba mam ye nu ada. Mam ye nu ada o. Baako. Omu nyina wo. Baako ba egu. Wa akọ fa owufuo no ne akoto de woni ban wuya na wiya ne bana beto ne nchen ye no abomoden a de ne de na owufuo na akoto ne nyonko ne nchen na sa ye mi se sa ma mienu wei omo ye pe ba besia watimi awo na omo nyina mawo dakoro mati fie baako na oba baako ni bawu wantimi antie man frase awurai bebo mi ona mi bani wo no waye ko de ahwe ni bana wawuo no atam na kyekere no edna koto ni nyonko ne nchen de ne koto ne nchen a wafa ode ono ni bani wi life na beto ono ne nchen na yere se pia infede ne pie. Okay, 3 verse 16. First Kings. Solomon temu de hane me se Solomon nyanyansa ni pa o man divine ye adwuma ne di ma mienu wei o mo ko akola ba ko wo se ebre no no emanyamanfo be no dan emanyaman wregie mu din kra nye emanyamanfo mienu bi eba ohini nchen Solomon nchen be jana nim obako be ka se migure me pauchaw meni obaiti fikrom na me wo me ba e wo nchen meni nyina na wo e wo fie ba se me wo ye chiri nansa ne 3 days eno no so wo ye na ye wo fa ko ara ye nyina te fa ko ho bi nkan ye ho wo fie ati ye mbe no pe ene ye wo fie na obai was in obey bano ewu anajo eno obey we ni bay wu anajo ebi so dan so opreko dan so na sorry do so no mo kra no oba ye lazy an opre dan ba so no kra nya bata obata obitimi pre dan ba so me nya ye pe Onyankopon Bible one day me teach about the Bible kwaso was no sorry do so ebe fa me bano ewo ni binchan bano won nchen enso na wafuna ada enso osna wafuna amada na ode no to mi kukum ena ono di de wawu ena ode ni ba wawu na be to mi de mi kukum sembe nkure na me sorry anopa se me me ma me ba no fuo sorry anopa ba ni ba no na hwe na wawu okwa no wawu na me fefi no anopa no owo so akola na hwe na nya me ba ame wo no no se ndo bi nya me ba ni na oba no se debi me ba ni oni kanfo no na oba ni owufuo no se se na ankoye se me obi a nim ni ba o ba se say de otin ase no obi ase ne ba oyisi dabi ubani owufuo no ibani oni kanfuo no na wakasakasa ohini ani mo kanfuo aje se ni die na ni otiase yes ha kwai was na ohini ka se na ohini Solomon na nkonkwa ye ne ma no oyisu divine spirit oyisi mi bani oni kanfuo no divine wisdom na oyisi mi bani owufuo no was okay se we obi oyisi dabi obi asa ne bani we dia na ohini ka se ni nyame ne na tifie mi nim akola no etu ye sure se maame na ne be wonim sanya ne ba onim aba tie babwe wose na ohini ka se eti Solomon asemo kan se eye mo meri nkrante se mo ko akola no a mo mera me se kan na wodi nkrante ne ba ohini ni Solomon di jeje ye ni o e na ohini ka se je sika no se mo ncha obani kanfo no mu yiru ya akola no otiase no onwuye no wesi media ye mpento kwasem bia ye chemu amamu shemu mienu we mo fa ofa ema ba ko we benya akola no na mo fa ofa nso ma ba ko ni ba ko na so ba ko ni tifa na nsafa na naifa na fufa na tofa movango yekisika na pe ena oba a ne ba ne oni kanfo no ka kire ohini se ena oba na ne ba eye onim se ne ba ene de wote ase no atiem se nana ebisa na ne yem hihye no ma ne ba no mo Solomon nyansa no ohun se enya wo ba wo yem shoulder obeka se yenchem ema yepe dabi Ema nye pe papa. Oba de wu yemobo. Amen. O man ti ase emra. Etu oba obi wish you happy Mother's Day. And unim say wonye na. Don't try Jesus. Jesus say yenya. Simple. On Jesus say ya kameka crow. Sana ye father na unye father papa so be wish you happy Father's Day no ajiso ya akameka crow. Akameka crow say onya nye father. Ya ka. Why fa akada. Ya kameka kra. Asem no so yi. Bible say wasina
was it or Ocasa me or see Mibra or see Mibra me pouch I do my days and wow that's me imagine now the man who can no say Miss Baby or bar on send mammy and your mother. Mammy be good on your mother. Yes, and your bon quan and the massa. It's about to be no dodgy, your body no survive. About win a dodgy or dodgy, no survive. Na bro and ne papa bia no yes and ne bia ka de ma chane oh yes so you sa na brante with ma me wo so de otie bia fa se na oh yes and me preach and na wasem ba me twi asema besi ba bi tie ba bo do was it me bra me pa chew was me bra me pa mo fa obani kanfo no emma no o se ne dia mo kom dia mo nkono ma me susu se eh me yam baba ba e no baba ko se ti o baba ko wo onyensi emfa ne ma e ma no nyame dia Emani nyamidia nso anya wo so dia monchem bayfo no oh ba no o se enyamedia se me wo se anya nyina dia ndi enyamedia nya so dia nti monchem na yes still o person nyonko ba no ye den ewu se de ni dia na wuo no se de ni dia wuo no na owe e na we nu so a ono nim se ne ba no o se we de momfa ma no munkunu momfa ma no no de onhwe no what a wisdom hona so no trust him ye mami we chire no and honey buya say and papa nkon ka se enku no momfa obani kanfo no emma oyi momfa akola na onwu ye mfa mama we na kom de wonku no momunku no ono ni na on akola na mami mumuni na Israel na ti atan a ohini buye no wo suro ohini anim efse wo hunu se Onyankopon nyansa e wo nimu hallelujah amen obadi ya we hu yemo bo amen o man ti asie amen ti se Chinese for a tosi galamse so ene gabu say ensase ayemfo amugu mantem hono wisdom ben o de jeje sa Chinese for yemo say ensase ni nsu we are in fear wisdom ayemfo wisdom ni bi na pia no fear wisdom hey asem no sunyi the crata bi fi be ni e dia ba wisdom ben na de so crata ni hey amu say ensase bunim say one day Mr. Megreedy will be at your young Beshawa. I brought for the person who destroy you. Oh, yes. A time will come. Yeah, a drunk one, he bet me your gun. I'm telling you. What? No crap. Why, Mr. Webber, you teachings. Oh, you need better be a drunk one, he bet me a dear my dear by a dear bunch, a bewurum. A dear be a moon faso. Almost say a cocoa. A better be a bino. You need declares a Ghana cocoa. You design a beer with poison. You say, Kim, a sa cocoa does what I say. Cocoa do. You, baby, it's only Chinese. I bet the crown cocoa, some cocoa, papa. Oh, we are sending microphone to show cocoa. Say, some Nancy cocoa. Indeed, yen penny for more ye. Muti be mana. Where do you beam? About the Amantias here. Amen. Amen. Sankai. Amen. Omantias here. Amen. And then you want to amen. No kwaje. Amen. So what tell me now when you so. Amen. When be teaching say proper structure mining. Oh yes. Montie ke fanya adwuma. Montie fanya adwuma. Mo se monye. Adan. Misi Onyankopon ka se God nim kasa ase nim. Me pese me ka wasem de na me pe time. Me ba be you teachings bio. To be a cransu. Person ke yes ye kwa fuma. Ye nyine fi downtown. Ye kwa fuma ye fa konto ase ye kon. Ye fa galo ye mfa nsensu mfifie. Ye be kwa kotu nsuo bu okwam ya sa. Ye ya ko afuom. Akọ enne ukwa na so votic. Topiota. Kita pia otana esi rubber ni si Onyankopon. Ko ni wanwan wanom. Na toa ni atoni amem. Nyema jinsemo. Ebi ampo ye hu ye mobo. Nti ye bedi bim. Anase ye bedi fo. Se wutie me na wo fam di a wo ye ne de wo hia. Ne ne wadomre. Ne no nkwaje ye. Ye ka ba bia bi. Bibia wo kwaje ka bi. Bibia. Ya suma magana. Ni wi ase. Bibia me ka bi. Yes. E ma bu fu. Hwan wanu TV no. And try cry. Ufam di awo ye ne de wo hia. Mante se ma ba wa sei. Impefo mo ye de. Asofo ne janya me sam ka no a kesa ado ya atonton de baka no bibu afu mentawo me say ye nton ade wo Onyankopon fie Onyankopon fie nye business place yesu ko to bi opam ye ntimi ma ho e mara wo Ghana ki ahwe mo de dada ki ahwe mo de lonta
Imra Ghana. Yes, time no or even woody. Look at the book of John chapter 2 verse 14. John 2 verse 14. Yes, to pam adwadifo fia so fi. Me mean to me ma so dem. Oh, yes like ya shimolonta. Ki shim de dada. Ki de gallon na be bromo. Mo am gallon e be hwemo. Yem fa ba bi amkra. Dia ba be de. Weapons good dem o de da. Man ka so man share weapons o dem o. Ba me to gallon. Madani me to gallons. To tuntua pa. Tam so bola hwe onyanko adim paw. Na draw anim gone. Oba de emfa ne senka. Amen. Omi adwene mu. Amen. Tie Bible. Yes, pam adwadifo fia so fi. Ene adwadifo so begua so dem. Okohunu wona oto ne twie. Ya ni say Yesu Kristo ni ya na nkrofo didi ne ho. Oba de ya we emfa ne senka. Atunto dum ni ya woto. Baji kosom, baji kotua, ji kosra. Enso mo yi so awua na mu. Na ka mi senka mu ni asie ye. Mo kwa asie da. Ka mi sama so mo nya okwa ya le saba na o afa no. Mi senka mu nya bi da. Tie Bible. Okohunu wona oto ne twie. Wasi okohunu oto ne ntwie. Enyane mo no ma. Enyane mo no ma. Elis kasafo. Elis kasafo. So sorry fie. So mo ti asori fie. Ode ho yempre. Na Yesu fa homa de yempre. Ode pam mo nyina. Ode pam mo nyina. Enyane ne ntwie. Opam nyane ne ntwie. Efra sorry fie ho. O fie kasafo gui. O fie sika Yesu ansesa nso ne Yesu nam na ode collection. O kan the book of we baby say me pe me tu me na pese me chi osie the book of John chapter 12 we about to aso. Yesu no okwohwe sika no gui ye no so ne Yesu no obi okita ne sika boto a on the collection and the Yesu ansan kofi eska fi aye pobo tie Bible me pato John chapter 12 verse number 4 ase den ene esuafo no baako Judas Iscariot awe be ni mama no obeyi ha o kan se den adenti ene yento enwu ehwe sabe be ni badala kohwe enwu ehwe magu Yesu so enje dinari ahasa adenti na wa twist kan wa say ade ne sa ye mfa me hiafo o si ye nkoto na nkom fa me hiafo enye ehiafo ho na no Yesu ka say Judas enye hiafo ntina odi nemo oyewifo wo ye kromfo no kura kutokuo no ono kita sika botton tese no wi ade a wodi gumu no wo ye financial controller ma Jesus edi ya show me say ya ne nam no sika ne gu botton mu na Judas awia edi na ohwe mu a ebi meto mu tie nkoto de mfa megunu nya kwawie bi edi na Yesu nam wo no woje obi onya chede di gu botton mu Judas ye dai ekitama no dia adi no akoto sika gu aso dem no ansa sanko o hwe sika safo no gu Yesu hwe gu yi ano ka puni butu yi ano ka puni ne sika ne gu su butu ye ano so no do ya bia fi ya je nkwana no ban ne sa asofu a wo fa ne asofu mo wi asem mfa sa tontonde ne mfa so dem o munya meja fie o se mo nya meja fie adwadifo fie enum jada ne marketplace check me ma to be dibim dabi also for to be dibim dabi obedibim dabia yekewe yedu obi atam dabida yekewe yedu obi atam dabi okay the book of John chapter 3 verses number 34 read the Bible 3 verse number 34 what's me say de Onyankopon asoma no Bible so obi Onyankopon asoma no Onyankopon asoma wo bo so otonton niam Onyankopon asoma so bro so oil Onyankopon asoma oton galo mu nsuo Onyankopon asoma bro ton Onyankopon asoma and so for bomodi atimi chia bro gu apampa so tam fia to adum a 2 cedis so obi adum aye match so 2 million boni be na Ghana fire mo aden ko we bro aso dem be we bro ko America Dabi ne we bro be we bro tie Bible wasi de Onyankopon asoma Bible say di Onyankopon asoma no Onyankopon asoma and preach the word of God yes. mani ko tie nyame asam and aso for pono mo ba no mo kita items sorry ai ono nkra papa no we so kita gallon no we kita nyamo bia ne nyamo koto na so dem bisom the word of God omuni ba kokra no mo de amount because okodi won word ni on te om kofa na testimony hour anu me de 20 we ba no be di nyama na so for no ton wo den adanse nti ko mo pona kofa dan so mo di hu nko an sam no mo de ko to no nka sa bla bo ma sam de oni bi oni bi de ko oba de fani senka na no wadom bre the topic ni say Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem but nye bi ammo yi no hwe sister me su awie ye onni bi mo de wina mu no na no wadom la sam ni mo wure ni padua no na ntu bɔne ase na onkoku ni guide amen on dialogue okay the book of Isaiah chapter 3 verse 10 read the Bible Isaiah 3:10 verse 10 verse 10 Bible ye to body asem Bible ngasa o se mon kan otreni hu se Bible say yenka yeden mon kan otreni hu se yenka otreni hu se ebesi ni ye obedini ni ye so aba aba
Oboniefo de onue. Oboniefo de wonue. Ebewie ni musuo. Ebewie ni musuo. Ne yeso ade de bema no. Yeso ade no obenya o. Bonidie. Job chapter 31 verse 4 to 8. Job chapter 34. 31 verse number 4. 31 verse 4. Ye to amadi asem. Bible ne kasa. Enya onu no hu makwam. Bible ne kasa o. O se ade bi na sasu bia no. Otwagya mpo yawe. O di pe bia kwam. O kan ma ne mo tutu nyina. Ana mo ntu a wutu nyina wo kan. Se odi ehudi achi. Se wodi ehudi achi. Na wonan pe na da ho Na wonan pe na da ho na nte pa dia. Be kari wo se ne kwan mu. O kari wa bire bia. Onyankopon ohu mudiem. O den mudiem da. Na sa wonan mani fro kwan no so. Nim na wonan mani fini kwan so. Na wakoma di wani achi. Na wakoma di wani achi wa braba wo bom. Na sa ankekan wo nsam a. Ankekan wo nsam abraba wo bonum. Ani obemu wadua. Na obemu wadua. Na obi na bedi. Dia ya ni se dia ya no obi ewu agya kokko bi ho. Obi ewu agya brofo bi ho. Obi ewu agya japade bi ho. So bedia da woni o. Obi na bedi. Obi na bedi. Obi na bedi. Obi na bedi. Yes. Tetawa ma do se badwe. Obi atamare. Obi atamare. Nane wado mre. Nane nkwaje da. Bie wadwene ma Nyankopon. Bie wakoma ma Nyankopon. Yes. Okay, the book of Proverbs chapter 5 verse 1. The Bible. Proverbs chapter 5. Boni yena do so. Verse number 1. Verse 1. What's meba? Tie minyansa. Tie minyansa. Bra waso asema ntiase. Bra waso asema nsema mi kemu ntiase. Na wahwe adwene paso. Mom yankasa nkyira akoa na ode ne nanum cigarette. Abranti a wo hwe me sabre. Abranti a sabre wo do nanum cigarette. Sa ya mi enhwe na emfa nkodu ba bia. Debi. Wa wie ye. Mesra obade so hu mobo. Onye ska toche. Onse uhwe mu atim se dware kwa hwan ye di ama no. Hwe nasi tum. Nye bete. Shempa bwa mpono no. Do na twi cigarette hwe ohu no. Yes. Inde beto be ni ase we mu nyina aba wi ase ko. Abefam ko. Abanti atie. Mebatie minyansa. Mebatie me okwa adma minyansa ya. Bra waso asema ntiase. Bra waso asema ente woni ntiase bia. Wahwe adwene paso. De be na ebe hwe adwene paso. Na wanu akura ni mde. Wanu we be kura ni mde. Oba na nani anochi ewo soso. Ene ma wani bi anochi ewo asoso nti ba bia ye nkokora sese me dai. Meko. Ena ama wo ye wotu. Ahipo onifu. Ahye wo bo. Ofo bia hye bi ofrigim. Ahonhon che nka ne de no. Enye dwaba. Obi twa wa hye no. Ahye pa ko frigim. Onipa honhon a yese wa hye. To say yes, ni fona honhon pa. Ene na wado mre. Amen. Nanem ya trose enwo. Emma wani bi enu otro. Na chiri ya nyuno sa onyono. Ebi machi ya nyuno cha dan wo. Onyono. Abante moni na ho. Eye nam tete nkranta ni fru. Na mi e. Abraba na wo na mu no. Wanu na enam sa no. Wasa twa papa bi. Wasa wanu yi enam wo di afa ba ma bi ho. Yes. Watwa papa bi. Ebe wie wo sai. Na nan sir ko wom. Ti wo nan si ko wom. Amanye bi ba wo kwam. Asamadu na nan tuturo ko. Yensam ya ye ka bi mu so mo mfo obi to atwere bato nyamane no hia mpai bo. Ti babo. Enkwa kwan di onkorada. Enkwa kwan di mrante ne maba oni bi ani so mo ni nye wo da. Na nam chiri ko di onim ho. Ena brante timi chiri ko ba bi wonim ababa timi chin ko ba ye wonim ho. Afa me mamu tie me. Fe Ghana mrante ne maba mu ntia apostle ko agman. Munyi mu mfiri na mu nsam ho. Obi antwe no obi anyina nu ne ho mfiri menum nsam ameka no. Ma wo kwan emfiri ne ho enkwa chiri. Ma ne wo kwan mfiri nsam yi aye nkwaje sam anam 7 years TV so ba. Ye free se ne kwan bin. No Onyankopon se ensam a Onyankopon de nam me so de ma wo no. Ebe boa mo atimi adibim. Twawe na wonfa wani di ama binum anya sa wo grun wadi wadi die bebe binum ye kas wadi die wadi bema binum ba wie chi no wada ne bema kwasia wonfa kwasia amotri modinfo wodi wonkwa komo otri modinfo de wo ye leta wo nya fo no obi ani wade ame wo bobre bi mo bi bedi dan wade ame obi bedi wade ame obi bedi wade ame na wadumedi antre obi fie wadumedi ekotra wo bi fie mi si obi ewu akoda ba bi masabe mprediasa wantimi ampam anka de wode ne kanti wawu enti nipa ne so nso nyame nti no wantimi akoka kyebusuafo so mo de hia no de me mo de hia ne ka wa fadi ti wose wajapade bi kwa den koto bi fie kotena wo bi fie na wo na adi akire no krofobia waja nyeme bi won pre o mo do mo we dia pre so man pre ne kwampa so nipa ne dictating we say wa kwan na fa so nyenye nti no o mo bi ama ne nti wa fa ye ba bo no na wo na adi
no wonne di akyire wan pempen wan hwe ni abefe wotima na wo pene empanyimfo bi pene kobi som say na no de na si ebi mo pene on pene cause o ti pain wo how bi mu ye twa obi nan yo obi nan obi ni pedua obi o problem obi o psycho peska ko you operation and nobody we hu mam ne mambo say sa brain na so wunya adwensa kira o awura ene ne wadom re papa ne no nkwaje da en mi hu yanka banyansa fo nka bi da o ne no wadom tie ba bo no na wona di akyire wan pempen di akyire wanya na obepene na wan ka say keni no anya ba bi anka say se me tan atenatene se me tan obese fe na nipa ne kana no masam se me tan atenatene ni atenatene se me nya dan me ye mani ye ka mentie me ye makeups ye ka mentie me po me ho se se ahon po no so abasta afufro ahon po na abasta bia bi na me nyina se kra de yes one day na e jare keke ukoti ade ayo ho yi wa si e be chi nansen blogging kwa na ye media o ti se me find normal ones yes obade ya we mfani sen kan kura nipa mpɛ no kuro nipa mpɛ no kure ɔmo ni namaseɛ na kofo namaseɛ wo no ya chro no mo nchotwo me nsam za na me free YouTube do free Facebook obi a free so I'm telling you obade ya we mfani sen ka o mi adwiri no o mfani sen ka mi ti o mi ka sama chira wo ne tie munya sa niam na chira kura mi kama sam mi kan Nyankopɔn sam dia chira wo am wo hu ni Nyankopɔn sam na tie wo fam untia no apɛ bia atra de obetie no ayɛ den no afa obade amfa ne senka bible ne simi nka na wan ka say hwɛ no wan kwaye okoda se me tan atenatene ife na bɛka no mi si suo no kofo bi kan mi si suo no ye kan na mentie makoma kyire ni bika ese obi kan o kan ni fiti asasem ube wo hwɛ nkwasa se ni awo kan ofo so o ka wie ni ade akyɛw ko na go face it Auntie, I just obey confess no ako. Ain't see ye da. Makoma kyire ni meka. Was wo mu be me da. O se me nka wa na. Uti so akoma kyi dan. Enim ka. Echi enim ka. Mentie ma kyerɛkyerɛfo. Wantie wa kyerɛkyerɛfo. Ma mena ma so ase ama me nyansa kyerɛfo. Wa mena wa so ase ama wo nyansa kyerɛfo. Eteke kuma bi se si be bone kura. Se fe de asi wo bone. Awa asafre gabo mu. Obodi ya wa mfa ne senka ho. Omi adwinu. Ne no nkwaje da wo. Me tufo. Yes. Fo. Hwɛ de onyonko akyerɛ. O disagree ahye waso. Obodi ya wa huma. Verse 21. Oni pa kwan da awurade anim. Oni pa wa kwan da awurade anim. Otata wa na mo nyina. Onyankopɔn so hu de wo ye nyina sɛ wo disagree ahye waso atwefo anum. Oboniyefo amu ye so ne mu. Oboniyefo mu ye so ne mu. Na ne bone ho ma kye no. Wai wo se fe boni bedani ahoma na ayɛ den. Be wie kye ne fe onam ana sum free suo. Wakwete trini tubewu. Wakwete trini tube se ya kofa ya de bia ayɛ den. Abrawo. Wadwadwe ntwe so duro te obayira. We nyanya nsan we ye dwadwe ntwe de adwadwe ntwe sam obayira. We be se wan gye hwe no wayira nso sabe wukuma kanida so bi ho de ma no. What do I so choose great? Okay. Otwini no. To who so yesa. No so otwini no. Edi asem kura ni. On person wa chese wusie bia ni nanum first no. Ti watimi atwe afa na sum di aba. Asum is great. Asum is great twe. Bona no ta. Na kwasua nyansa na de wasum di bangu. God wasum na de di banku they will say yes o san kwa for wasum they will say o san kwa for wasum maybe echi ni ade bia baba sina kofa ya ade bia ba na fe san nipa no de akoye obi na sensan grofo ya we hu yemabo the book of Isaiah chapter 5:21 to 22. Let me go come back break Isaiah 5 verse 21. What's it then? What's one year? Wona wo ye wora ni so nyansafo. What's why na ni so nyansafo? Nyansa wo nyina ani o. Tebabo na wo ye wani so hunumufo no aye nani so hunumufo se we ya de pa na wi anu ato aso kakra bi to aso yen won ye insanu mu merima ni we ya se nyansanu mu so merima bi wo mo so wo ho eni nsafra mu ahodemfo mi si di koyi nsa bi be kyerɛw se sia eye company bi we ntia we hwe we no hwe we nsa ba ye nsia no hwe gu one cup adentia also misfrashing.
Bible ne. Was one year. What done in Saframu dying? Who did it? Was 1 year. Sanum Merima. And Sanum Merima. And Saframu wanting for in some friends and Sanum. Yes. What done in pharmacy? The way Frawe. No, in Sanum chemistry. No, yeah, no. Frawe. Calabo, the Bako. Ow! No, we are in the new man than a lab. Not in the Fui, and you will say, Grow. If you reach your trial results. Yes, I will. Yachabu means you confirm you know, and Sano. Nefe, a trap, me photo, not the Abreno. Say, a horo, a lab test now. You know, I started chimney. I hear and what drew. In Saframu Merima. Yan Sabio Biano. Was one you want to money for him? One day when Yanko be sweet, say, who be out of be a bit both side the way who bim. At the bonny no be bunny bim side, young from so a Jima de Mudia. No, or Bimudia de Mudia. I want fat you dip him no bim. Oh, hallelujah. Amen. At the year, and beside and once more, Trade Empire was seeing Miss Ase. Would be Yenego. And you can the book of a year, Ecclesiastes 7 verses number 70, Bible. Was a 47. Verse 17. Was Emma abode for 7 years? The apostle appointment na anadwi anopa ya wie ya. Emma abode for 7 years. Emma abode for 7 wabla bomu no so. Na wanye kwase. Wanje la show be kwase wo de wo ye no mu. Ade da bubu bremu wabla nyi mepa bi wo nim ya de pa o. Na ni wadom bre o. Na ni nkwaje da o. Me tufo. Me tushabre. Ya we mfa ne sanka. Wo mi adwi na me ko commercial break. Ya kwa ba. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we were Yamia Quanua. A woman. Anu kwasemo Isoria dosu die Yesu Aji trosem Nosem neveti miyama yati Yamiya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Isola dosupa Yesu Echinye bieni mo Ampa Yesu Ejidifo Yo krom su koma yehuda Pakada ya shishe krone chiwati Joso ni sebena busama so chimishe Tensuele Wajenga brini kobi kaweni nashe Inaje wajizi kansa na wampaya Tobi kwana kosa ya Wawewe ya Wati Ebrena wia duominia Ebrena so jidini Eyedi so nya okuponi Chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wapwa Enya sori bia na ya sori ojidini
yese osofu achi ekreni munusu afre na safu menina todi atu wenim se wa we yare no bra ye kreye ni munusu na yare ba so chebia mani parin sinsan bra bedia kwa chene juma be poye nyami me muna mane afe bia kwa nche muna doso enye na dase mini atrose muni kontom ponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwaji mi so menfri osofu obi ho ekwo wie chemie gracia Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, Osuti Musasadi Radiakano. Uye ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyu manwa nebachire. She, na se unyu manfenya miya kwanswa. Echeze saka wasofu wani mkua na bepua dasameni na kwa. Ai she. Tonton poni krono na beboni pamba. Echlese ogwa safu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani monyam. Wama nyami meni maguwasi wabuni sameni. Moza kawa safwa ya ubediye ni ya ubeshenki. Eni yasi ni monyam. Uyafuti na utimikano krene. Wacha safu meni nase nyamisungye nwani akuma intadia wabebia wanshe tinyamia hallelujah amen yedo tias for ya wasi Amen. wado ya wodi adumi ene topic ne ba odo foso wati wafa wodi wu oso Onyankopon yawe no Mmu Obenefoɔ Bem mesanka bi mneji Numbers obetye jamu anante afa anwede obi a woyem tie no nche se bi mpere se obu bi mo de woyem wano mo nsa sa ache enyi enu nche so obu bi wan wabodwaman sa ache nche so obu akokro no sa du akokro no bosa nche so obu bi onye wuntum sa uwa na bu se wundi bi mo nanim. The book of Numbers 14 chapter 14 verse 18 Awurade ebufo mu nya Onyankopon se oyebufo wa fanya wa tweye mawo na doye eso odi emumuye ne boni firi wodi emuyo ne boni nyina firi ni ene muna to nyina firi ti wa jaw ti ye die ade bi edi firi bi en banjaw bem no omudi odi fo so mu bem pa kansa gubo undi bem da nanso me pompa esre obade ya wo so hu mobo na ka fa bim die wu ka fa bim die wu nti nene wadombre jaya dwaman jansa jahantan jawi na ja kro no na ja hantan na ja za ja entropi na no we job be kan kure say kim no kure no say mi pan maka no kure ba wa ja no ya wate wa hantan too much umwaja enso be ye na Obanfa bi nyawo obade mfane senka wo ti babo ni tufu ekasma chewa mi hia obi di o ti na me kasa jejeje nyese mabadam da bia ate ti do mi ade fa na dawo ube kaunsa gubo no so anka okwa agmansere a ube ka mi asu nene wadomre ti mi kotu Job achirawo Job no yanka Job chapter 7 yanko Job maunya Job 7:8-13 okay Sam yanko Psalm 7:8 Psalm 7 verse 8 no what's it everybody be boaten oso Onyankopon so be den obebu aten Onyankopon so obebu aten obedi asam ama trenifo obedi asam ama hefo trenifo ne bimu a woni mu na ne bimu a wo mu na obegyina so yes tie asam de pie so bonifo boni tutwa obonifo tutwa da wa kan sa guobo no oboni tutwa efedi na ebesie o mo trini ni ntim da no otini ni betim efiso etrini Nyankopon efiso no etini ni Nyankopon ono so akoma ni sawa hwe what's it a michem ewo Nyankopon sam hallelujah amen ene no adom tie babo na oji akoma trini fonkwa oji hifo akoma trini fonkwa aba Onyankopon ni otemu trini oyetemu trini oni Nyankopon a oteatea da nyina Nyankopon eden oteatea da nyina oteatea da nyina tu wonmu a Onyankopon timi tia won fum so obi yes
Miss Bibi Apoquem. Etia warning sign a PA. Na so bi anane ne ho a. Na se santian about life na one na no ho a. Osena fana. No asene se kan. Wa konturi taduam. No atwi agyan. Na wasiesie no ye. No yo afuntam bi de yiwu. Na wasiesie owade. No siesie owade. Ama woni kro. Said one dane da no nyina wontwi manyina efedi owo. Ade no siesie di ama wo. Na waye ne chan. No waye ne gyan. Ama ne hia de. Ashawo eje bia ready. Ashawo jai sleeping. Eje bia ready. MP me pachaw. Eje bia ready. Eje bia ready. Osofo anza prophet anza. Eje bia ready. Arobi tetaw. Arobi pewafuntram awo. Yasam. Arobi tetaw o pewafuntram o pewfim bia wo. O beto afum se twa. Wo dem to na kwa. Oso o twene sekan. Na do betwe no. Ubenu wo. To can the book of Job chapter 4. Chapter 4. Verse 8. Verse 8. Menye hunu yesa. Ena me kam obi atia se. Onyankopon se me nkancham na ntan mabawa. Onyankopon se wanya hunu ye o. Wona ofentam mo yo no. Wona na me manya hunu yesa. Wona tra boni mu che. No komu so so no. No se won twa mfiri boni wo de wo fa boni se omo hobby. Omo fa in life. We den wo se ono ani oga. Eno anu betwa. Bible so betwa so aba. Yes. Do ugwa no na betwa. Yes. And then what do mre? Na no nkwaje da. Wani so ntew. Yes. Wani so ntew de wo mu. Wani so mra ho. Wo twensa. Jai. Wo twiwi. Jai. Wo adwamamu. Jai. Wo fa yirachi. Jai. Wo fa akunachi. Then what do mre? Misi nyinsa igwopo de misi mo. Mo mpa mo as mo kwahwe mo boy. Yes. Abai wa wisi wa nyinsa gwe. Kwahwe oboy o. Abai brantia woni ga bia ye gwe. Kwahwe oga o. Wo che no pa. Mo nkogwom. Na mo nkotoko jan. Fa mo muti. Na mun starting a demonstration mamu amo. What? Mun demonstrate mamu amo. Na mun starting soon. From some gumuti bue. And the book of Ezekiel 21 verse 6. Na wo ni papa. No na wo ni papa. Fa akuma go. Fa sa kwamponi we do channel pa mun si krom fa de nyama muti o. Na si apini. Na mun starting soon. Go ani so ahom ya. Na so bue ya wo. Bue ya wo. Na wo si apini ya wo. Ye nyi sa go. Bue ya wo. Na mun ye tumo ja go. And we ma to so train we ku nipa. So police ma to train we ku nipa. And then civil nya we police na dey about wintim. Say even na mudi wi asle ko. Ti babo. Ka just adet na mo si apini ya. Obi bisa adet na mo bojo say na mo su kikam sa anu. Ani e ka cha ne say. Kancha mo mfafo na e bisa mo sa questions ne say. Akwa so semunti. Mati nkwasi asem bi na mo say. Afuna bi chesi mo. Ereba. Mamu so Onyankopon be che mo. Akoma nyina be nane. E say one day be kan say gobo. Ensem nyina gogo. Say we be go. Ohom nyina no afu. Wo aduro wadi aduro say de waduro be balance wo. Ena kroma nyina da say so mo be si kwwe nkrofo bi owo fa om. Na reba. Odi pevability. Eba. E bibi na nkwaso ba o. Ebe yo ho. One day. Edu be bom punimpu. Onyankopon samini. Onyankopon kase wa be jan. O kase wa be jan. Sabre from intwetwe nkomo. Frese ya. Papon. Fra apostle sisi ya no ne intwetwe nkomo. Eso ma te brere so. Asam no so yie papa. 05595552686. 05595552686. Fra apostle sisi ya no ne intwetwe nkomo. Obetumi di wa mo ama no ne so betumi di WhatsApp voice no afa eye WhatsApp number no so 0245237945 no na da screen no so na oni apostle intwetwe nkomo. Wose Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem. Ene asem no Psalm 119 verses number 5. Psalm 119 verses number 5. Psalm 119 verse number 5. Tie Bible, my papa ne mami. Oh! And I'm not baba. So what threaten my kwan? Se ne okobom paya, so obade o threaten my kwan. Na me di wa hyade so a. Na boa me me di wa hyade so a. Na me hwe wo mansam nyina. Na boa me hwe wo mansam nyina. Ene meni wuda. Ene menye den. Meni wuda. Wani wuda. Hallelujah. Amen. The book of Psalms na. Hello, obi aba line so. Pachodi. Yahweh shalom. Pachodi maybe akasa free. Pastor Efrema je kum free Jacobo. With you. Ye te on ka che. Ani. Avadi ado video aba. Na let's say video kayam ya se yen kofo bi ti on ya. Na akwaya odenne na sumu etwe doti. Ani tie. Oni ni tiba ni yankasa na oni. Ko be yare no do have a form amemoso. Ya form am ni edin tanfo. Abadi enchira. Abadi enchira pa abadi enkam. Amen. Hello Pachodi baby akasa free.
Hello. Bacholo TV set wadaruma. No TV set no went on TV ni so. Hello. Yes sir. Hello. Hello. Bacho tie fa phone so wadaruma. Hello. Kasa. No TV set no went. Daddy, shalom shalom. Yahweh shalom. Yes sir. Daddy, you don't catch up. Send me what, Baba? Do you want to make? And that's a let him just do play all my inquandrian. What did you as some not play? That I was it. Because a flag will friend with Kennedy. Michiago for you now. Daddy, I was surprised. I would be still. Daddy, I was surprised. I would be the some. As some not play, that was surprised. That was it. Amen. That was it. I have 4 boys in the daddy, the boys na. Yeah, family, baby, you and nobody, baby, also, you know, that was it. I be the daddy. Oh, I be dancing. I feel one some number. I feel one thing in my doom. Or body, I will slow. One 2 corner. That was it. That was it. Within 7 blare. To be there, no penny raining, and no quad do mamma. But to boot to a quad woman, the bow preaching tea, or pim time on my pom. Daddy, or body is slow. Amen. Amen. Hello, Pacho, did maybe I got a remedy to bank Samso. About to have my mom, because I flat to my Pacho with you, someone. Papa, your mission of someone to play. Amen. Papa, I said I knew the is about feed them to pay my show, the real preaching to Mama Satra. Amen. Satra by force, a man near man. Amen. Like me, one of my sons, when I say, me, come be an answer me to preaching woman. Very good. Very good. Very good. Shouldn't contact for you when the buyer show me here. Zambia, I am a mean, your Benedict. Yeah. Amen. 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 Hello, Pacho, did maybe I got free? Hello. Mentu nkai wadaruma. Ampacho mekasefiko for you. Michiaku for you for you. Hello. Shalom. Yahweh shalom. Shalom. Mitio kasa. Papa, ready. Oba di nsho no nyoke. Si onye wakuma so di ni na ma papa. Amen. Medasi. Oba di nsho onye oso wa no onye oso akuma so ade ma. Hello, Pacho, di maybe I got free. Hello. Meju suban kwaji samso. Hello. Yes sir. Shalom. Yahweh shalom. Shalom. Yahweh shalom. Yeah. Masam no de mi tipa. Amen. Tiana man for say, omo chia shalom nya memezo. Yeah, me ka se gumu abasa. Mi chia gumu afo nyina, gumu abasa fo nyina. Mo ya mo kote no, I am na mo de screen national man. Mate, yebe, bye. Actually, my son said, yeah, one, we cheaper, you two quotations, no. Am I a day? Amen. Bible and so modiano. I say, yes, you know, be able there. Bible, no, I am one of my modia. Moya modia. And Yasamana, now Bimo, I saw Bimo, kind of Bible, almost in the traffic at the mine. Mati, yes. Nobody should only work my idea. Hello. Meju suban kwaje samso. Yanka the book of Proverbs chapter 13 verses number 21. Proverbs chapter 13. 13:21. Verse number 21. What's the saying? Yet about the asem. What's it? Bonity in the moya. Bible said bonity ni boyafo. Na atene for the. No be obotren nya brabon. What the papa the tell. What the papa ni Onyankopon so the by day. No about 119 verses number 9. Some we are branded here. Verse number 9. Verse 9. What's again a brand? Yes, sabre wa ba ya brand ye. Again on the better cry. We better wa kwa. And so try to so. Oh, another no cocaine. Nada no tremon. Nada no winu. Unan travie. Na ba wa be bia no namni.
Bible said na pranted the better na kwa. Any so be fed hoso. Any so be show hoso. Said any some said you Onyankopon asɛm sie. Odna kuma nyina be di wakuma nyina. Wase wabrante ye wo gusu sɛ. Won fini mu na nsɛm wo kyiri. Amrante ye pɛ nkɔkoraba mu ho bɛ kyerɛw. Hello pacho di me ga gasa free. Hello. Mrs. What amrante ya. What no a. Ebe ka nkɔkoraba wo de chia no kɔ. Be chia nkɔkoraba mu. What? Wo de chia amrante no. Chia ma ba wa brem. Be ka wo mere wa bom. What? Wo de chia amrante ye. Wo chia amrante ye ne pɛ. When your case won nkɔkoraba mu. What? Wo anwuntem abenya case won nkɔkoraba mu. Wo chia ma ba wa brem a. Wo ko fesi wo mere wa bom. Oba de mfa ne senkan. Ni tu fa fa na wura wo tie me na the book of Isaiah chapter 47 verse 7. Isaiah 47. Wo de chia ma ba wa brem. Verse 7. Wo de hemi to. Wo kai so be ya wura kosida. Adwin ye so be ya wura kosida. Wo de chia wura no. Wan fa we no man show akoma. Ye me ko so mfa nshi wakoma. Wo chia ma ba wa brem mu wo ma ba. Kai wa wiye. Kai wa wiye. Bi se ba ko nyaw e wo mmere wa bom. Hello pacho di me be agasa free. Tata Benchi. Michia enchefo nyina living hours of bi wo enche oba de we nshira bebre. La davela beba. Ah mi nam kwa mu oba de adum ha me ba me nkra utubo was me du kuro mu. Boys mi nyina gada ya se da beba no oba be boys ni omo dos papa. Mo ano. Ai me ba mi nam kwa na se Mexico na se me ba wa se kropo ba mama ye asa program me be shia wa sorry. Ise kwa me hwe wa summit mi na kwa na ho se kwa o me se so fu we de se ka me share dem pa dia. En kan fat. Amen. Kenye. Ka che fosi me na me o ya wa ya mo beti me nkapa why. Mate 25 ida be bia so be hu me why. Mate oba de shira o ye musuma me. Baba. Hello pacho di me be agasa free. Hello. Yes sir. I want to say hello. Yahweh shalom. Pastor, about the Israel. Israel mami, mami. No, same part the dia with the blame, Pastor. Amen. It's a wasi. Pastor, I think I couldn't be saying this. About the Pastor, I first question, the Pastor, yeah, they share a sorry penny phone and I say a sorry fee. That they are tight. Yeah. Yeah, whatever. A coalition. I saw the coalition. Yeah, the man a soft and now say a sorry fee. Yeah, sorry, idea. Also for the tight in tight in a party because a soft one be so sorry no so. I send cast and patrona collection so I be see a sorry. Mwajuma say be a sorry near maybe one more. Minti for be a sorry, my dear mamma, sorry, minti because the young Onyankopon some and got to sorry. But I mean, family dear, mean say collection would you made ye. Not that so you made. It is a meaning the entire be a soft one medication, you may be because you may be on more. I would you made you are sorry. And I mean, sorry now, woman so. Dear Messi, be brace, so for sorry, my some baby some question. I saw no minimum share woman, maybe I saw for a copper this year, maybe a copper this year, and call ye be a saw that no copper this year free yet. And dear be all the collection so they could be cut. Minimum once a water Roma, and Timothy being Kawasim be brave. No minimum say, so much tight, dear. Then the minimum the money tight here, won't come back my babono and Cassa, then chum the retired here. Now collection soon, the collections here day, simple. The cocoa to be here, one yard, the corner could be so for. Now to fear now so for my any time for you or but I said been previous. May no any problem be not to fear and our church in same much a church member. No minimum said Benyans for you bunny. If you can ask them. And I said, you do a bad also. Trema. Into collection your idea. There's one making sure say, only collection by idea. And I must be brave. Maybe who preaching. So for being a wallet to Alasa. Ibia, any actually. Hello, Patroni. Who did him have Yaga Safri? Master, friend, I just teach my Michia Tachima for Livia was a water chima and in Patamia, which Ram. Oh, yes, sir. Amen. And in Shirane, my power. Amen. Now, your bumpire saying, I'm hoping on more. Amen. A software at more than
So impose uti pai wona unti merge no class I had it. Or man call so. Nothing to na yen sakana. Ebe kabire miti pa banka baba preach udika. Minyes ka bu na mfa metua TV kana memra. Go de bi ona miti mpa musa minyes ka baba preaching. Ya we jira so nkwaji sem no mame. I support nkwaji sem. Kitu obi ensa. I omomodi amenama no. Ene da mi dina se no. Bomodi 0242327172. Kitu obi ensa mpa cho mi ntwi osi so. Me se wadawroma. Wo mo ana de bebo ana de aboa. Se wadawroma. Hello Pacho Dido ya gaza free. Hey, what you know? Hello. Yes sir. Apostle Pacho na mi shirao. O shira na o gaza free wadawroma. E Pacho me gaza free satellite ya friend Joseph. Hey. Okay, over the shira. Amen. Ozen pese mega na mi shirao bibiri. Medasi. Abin na bita echi won chere. Amen. Na meka zo won chere no amama tumi efri nyama di mu. Very good. Nyama di anka abin na ke ha me me ne mu a ha me no meka se nyama adom etumi fi da nyama di as for you in doba me ni say meka se nyama enshirao. Amen. No omo wa hode no wona mfim. Amen. Na bibiara obenya o ejumaim bia nyama mfa mawo. No nshawon de abena bi nyina se na be ya won chekere pawe no ebetumi dirikiri na ye mrante na yaba no itumi esua bibi efisare na itumi nyankwaji dachi na asembi ada ka metete wo pa ne se ho se obi a wenyinyi sembi ya no chansem no ye na bibu mpa se mayebi na abira meti sansi mu dia na ema makometu pa na dan mi we gware dan na me ko gware na me kai se me kai won cheche dia cheche wi ase be kwa wi en aposo mi gire gware na mi se gumiti then mi gire gware na me ye mi shame at once na mbisa mi won se nti se wi ase be kwa wi che se na se ye hwifi ma film e pon dia ene na nipa aye da so wo bone mi ngina dia e wo ifa aposo mi ye mi shimi bebiri na meka nyame share no chekere pa vise won chekere no ama me ne me fu se mi sisanga kra amen na me bom pa se nyame be ma dom na obena mo so na wabo ame na nyama mi wu nya ha me ni adi nyina no betumi fisa nyame nyina mu na meka nyame share be no share woden but that's me about the also the book of Proverbs chapter 4 verse 26. Proverbs chapter 4 verses number 26. Proverbs chapter 4. Bible nkasa. The pattern verse number Bible nkasa. Get to about the Bible say tata wana mo pepepe. We are branti ababa wutie me na tata wana mo pepepe. Ma wakwan entim na ma wakwan Onyankopon dia dum wo no entim ansa no afia zazi so. Mani ni fa na benkum. Kenu amani ni fa na benkum o. Twuna efri boni. Twuna efri boni mu ansa no wawu anyesa bim dia mo abla bom dia wo problem o. Yes. Kenu am fofo bia mfa adom anada. Onyankopon ni bim no ni adom. Ati wadom na ode tiasi wadom eno se onyedan ode mfon so be friu no atwo nkwa nanim nti wadom na anamu no di mo bi na da wadom bre na ade hyiwi no why wadom bre na ade twempra wadom bre na ade bokro no wadom bre na ade wodi num tremo wadom bre na wanya ni bi na ode nyinsa mie bosome nyansa bosome nai di kum nkola no wadom na wo say no why hello Pacho di me ba gaza free. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Pacho Odin be biagasa free. Pacho me feme de imam kasase adanse brekete. Ichema zifoni na. Pacho me kasase adanse brekete. Pacho mitio adaruma. Michia adanse brekete foni na. Shalom. Mitio. Shalom. Yahweh, shalom. Prof yada wasi bebre de bia mitio me start wo Peace FM ujide ni sen okay na me start se mitio pa na towns na me hwa ba bi okoti se wo ye free ba na me se wa bi wo nya me dwum papa amen wo no me si akan ni nyina me tumi aka se wo ye number 1
Yesu me so for kitu a me didi wona Africa krakra nti atam se me fa o message na me do come platform so. Oh, very good. Na me mo ngo sia ni mbra ye so. Enyu me me yire dampam. Wow. Ye tie o sa awiembre nyina ye tie. Nti ama ahyemete. Do wo ko waduma wa no aka me pa but me so me fa o na ase. Ati. Ejuma no awiyere wum. Simple body nka ho. No yoso. Hello mpacho di me bia ga free. Hello. Di me bia ga free. Menti unka ye wada ruma. Hello. Yes sir. Pato mkasafli pai katanga. Bolgatanga mitia bolga fo nyina. Livia wasavi wa bolga bi wa Pai oti region pai katanga. Hey, oti region yo tokra no. Yo damba yo baby bia obi ankwanta baby bia obi ebi wo Livia wasafi bi wo. Tie. Kaza. Pato nenu first time meet you program pa nyami shrao. Mwere nya asem no bari nka. Na menka mo ha bia person fantu eni na mbo mpa ya mami. Mr. Wadaruma yapon anu afre wa because what do how baba we be wie che na da no how stories. Pache. Mate why bari ya we nka no yours why? Amen. Okay. Hello Pacho di me bia ga free. Mentun kai. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Eja bin ba ko pe. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Eja bin ba ko pe. Oh, Apostle wa de ya won sha Apostle wa ya fi si. Re de nkwada ne wo dem a obi ni aje o wa de won sha no kan ho no sha wo de. Amen. Ampa anyumre o ba de ya we na mo so de. Wasɛm mu odi di abrɛn na wasɛm ne sɛ Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem ɛyɛ no kware turodo ɛsan sɛ mpanyinfoɔ sɛ yɛ mɔwa mfa nkyɛ koromfoɔ ɔba de yɛ wɔnhyira na apɔtɔ kɔfin bi na mpɛsɛ bi sakakra yɛafe wi deɛ na ɔbɛkyerɛ mu apɔtɔ ayɛ na asɔfo atorɔfo ne bi anaa prophet yo yɛ frɔ mo sɛ apɔtɔ ɛnya yɛ pɛ na so bi ba asafo bi na so nya bibi na sa ebi okotuma na bibi bi si kwan na ma na so ba asafo no mo no benya ade a ne ato nkra se ade na wanya no wa ma asafo na one ne na yi ne Nyankopon na ne papa be ba no aba beji na ade na pata me kire se o ho sa na omo ya sama me sister opoku ya se apostle o ko jare kuna no pita ne bansa Apostle, yes, and so for the one media seat, one so seat. Now, Korean in so big seat, yes, I be on any papa Baba Jena Quadan. But Mammy could win Sula no Kutan and Bansa. Mammy could Jara no Kutan and Bansa. Now, I could have could paste in no tea can be upon on, and I could see a sign, which the Papa Baba Fanadiaco. Oh! To be saying to Onyan Diana, and I'm saying your packet from Mutune, and I didn't see no be in the noise and the Nevada. Now, Apostle Person Bissasset, I was trying to say Musa, said you be a bassa for no yard, dear. Let's all so Celia. Apostle, and no, the deacon say, I was there or so for paying and Papa Banova Bezin and Basso and so seat. Obitia Bruce, no, be a friend with one so seat, on any Papa Baba, no about family. Apostle, itu we nyina wo twere se mu se obi am me dia meaning so say ya wa ye bidi ama wa so you akoma mu na da na se you be le be kan kire na na ba be je me ba ana wa me so si di me ba be je me ba de ana me nti ase apostle oba de ye onhira wo ye we dia me ne se ya wo na mo so be ma ye nyina ye ya te ase ni ye hu se ni si oba de ye onhira akenkanfo ni nyina oba de ye onhira mu nyina mother big girl oh auntie Rose Bonnie, but you will be about there when Sulamunina, Baba. Ayabi says so for no aquaji BB and what they are sorting at the end of a down. Now, young pie, a friend, Yahweh, no dear. Our Abraham Yanko Isaac, Yanko Jacob, Yankopon, or Israel Yankopon, dear. Trade Yampoya, one of friend or boy, dear. Or no trade Yampoya way.
Mawade and some medalka. Is a kadan way, a soft kadai, and yet create an kadai. Nobody and a danka. Soft one, a danka. Sephania 1 verse 4. Verse 4. Metremensa. When you go post so betrenensa, you done Jerusalem. You done Jerusalem so. Meta bankaye. No meta bankaye. Any abusum asofo. Abusum asofo na dance ade we hu ka se me papa na de amawo na ha na benya no free intinu. But ye dim say Onyankopon sam na de pa nyina de ewo. Ti say Onyankopon na de amade no nyama Onyankopon nyina de no da ho ka. So oda ho ka dia na sa nipa no nsum ye Onyankopon. The book of Romans chapter 16 verses number 18. Romans chapter 16 verse number 18. What's it yo? Wana watesa. Bible nkasa wasi wana watesa no. Won sum ye wurade Yesu. So for tesa no nsum ye wurade ya jinkwa ya shwa Messiah. Emo osum ne yafunu. Wo ye stomach pastor. Osum ne yafunu. Eti wo oje. Baba bo anu hoba. Be so seed. Eti yafunu nti ana oda oka. So oba ne ho na wo niba wo nya badia oda oba no ka. But enyo no bo oba no. Esu oda oka. So for no sum ne yafunu. Yes. Won sum ye Nyankopon. Nti da oka nyina na de to ma Nyankopon na oka. No oda asa aka no. En na wan hwe ni ye nkom hia e be suagu so no. O suagu so dia no ko fa Isaac, the book of Isaac chapter 13 verse number 5. Bible in chapter 13. Fifty on yanko. Me part of verse number 6. Fifty on yanko. What who die? Bible say bad side dia who die mo. Any aton come say. If aton come say be. And o ka kira mo. And accident we ba so, na we ba so. Kika sansem we nyina na wa ma mpa aboma nya. What say bad asem nie? Ono be hye nkomato se wa mfa akwara na ma. Ana wa me ba no ba na wa ma tua sa so, wa me so sa seed na. What I said? Ono akwata dem akwaya rituals against wa twen say. Ne nsam ni bebam. Wo be ka jo so bewu. Akwara no beginu no. O ya se bebam. Yes. Ugru wo bekun. Banku obeku ba. Oba de mfa ne senkam. Etima mpa bom nya den. Na pastor pa bi ko. Nyankopon nyew. No mo ho ba infri sa so for nsam. Amen. Nya so for na de ba ne ma o se Nyankopon na de ma wa. Wo bom pa ye na ugia pintin a. Twedi ampoya wa na ade power ne nsam no. 2 Peter 2 verse number 3. Verse 3. Wanam enibele so. Wei ubese so for na ni bebre din. Ade na dansa. Wadi na dansam. Pa wo ho fa so. Ti wo mfa so. Se be so seed. Wa fra so dim masa jawa sam ya nwiri ya ho. Abobada. Jawa sam abobada. Woni se ne bonipa. Woni se ne bonipa. Na bia na fa mejimi ba ena ha na benya company ha na benya adwuma yai ha na benya car mejimi car wo aye kasas wa ma mpa mo nya de car na bekun me papa bekun wati hello bacho di me bia gasa free hello da yes sir bejoso bajo in the first of my about program wow okay ma follow da bajo me kasa free ejira Livia will be all. Dan Pacho, Nankatana, Missy. Me carpenter, me, Madame Fuji. Ye, Juma, Obia, in the shop for Miss Mabby. Now, Dava Kuna, Madame Funubami, who say, what tea, the human being cow easy, side the honor. You can young corner, young call, and Juma more. Nso da ma follow sa agribia fi se minya ayi TV a mehwe na se bi mehwe so focus ewu asa ena me benya won so fi won mehwe agribia ayi anaju tin bia o program na mehwe nti madam funu ba ye wo kasa so na me se kai nkwadia nsema papi a woka abrebi na me sori edi me ko hye anno ma wo mu a enne na fere ni bibi a wo kine bi me so ni onkola ba ko miensa da na afidi madam fu bibi o ba na o ka nsem o ka bi na mama na butro so wo de ma se de me nkola na me wo no me wo hu kire ba to no wa ko odika ko nti ama na adwuma no na ko so da afika be dani se o chipchimi ba samaye tumezu nyenye na ba sa ne so abre bia nso me ki sure me ne yere ne me kwala ka je o abre bia mo sa TV station fanto akoso oko agema station
Let's say, sure. In Koji, be an argument such will be a new year to be more business. I argue. In the Papa Cano Crano, I was in a shop of fun. It's a big and share. It's Madame Puruna, I bet the night to the Marabas. And to Wakwana say, Unkoi. Mpachoda intra Madame Puruna, or me any time a baby or moon, Yemisa, may call you. Will call you, and the mammy Johnny Eba, every evening, college Johnny Baby. I then already Tata by force. Mpachoda in your force, but you paddy. Ah, okay. Why are there? Sebe on Tata, my uncle Boom Faso. Oh, wow, okay. Auntie, Ampa, and what Johnny, Timmy, Nanunti, what Johnny? Where the friend around for your life? Why, yeah, dear. Why you're not the ferry? I could in a chip. Shank courtyards for Yahweh. Yes, after that, and then, but one see any young people say that you Amen. Yahweh, and Abrebia, me show programs and the framing, and then the first on the Yada, and Nedia, Medanyamia, when young people, what's my work could be on that. The Sewa, that me book to you. About the womb of Bomami. When you walk my swadi amount, and I'm wondering what to do. Cran, Yahweh, Femia, proof amount, make Kasha with the enemy say. Obawa. Amen. Obey Buafama. Only Yahweh now, or no, Onunti Janisa Bonino. What kind the book of Proverbs chapter 1? Proverbs chapter 1. But of verse number 1. Verse Debbie, Meba. Proverbs chapter 1, verse number 10. Verse 10. Meba. Bible say, and the money for the Jawa. Uniano Joe. Penny. One penny, why are they? So I said, but me and Como Jahudam. Chua Cosebum Como Jang. Yes, what to do the Muko pet be free, Muko Pedro be free baby. Yamno and the kings, Samanto. Munko Pessy came free baby, more free baby. You been at the end of what thing, yet I said, you ever see a fear, Mamma. Bible 70. I said, Yaday, Meba, and I told my pencil. It's why I just went Johnny Sarquine. Why are they doing to be a wood dig Onyankopon then as some so? Check up for your noa or nunti when Johnny San Yonko Fabon noa and we go or say mono or no check up for your one uncle and son. Amen. No, you also on your Akuma Swadia. Amen. Let to Gidianamo, a Yanni Wapra, unto Gidianamo. The bee. Also a bedra or branch. Yes. 2 and more. Kwaso for no. Can you so frame me? Amen. On in Kasa. Yawen count. Amen. No, you also know what Amen. I had Papa. An amvo. An amvo. Go on, my. A dinner for a chair with the book of Proverbs chapter 18:24. Proverbs dinner for a chair in a year. Verse number 24. Obi now, Nabra young boy, you know, if you are young. Your fan for Pino. Papa said your fan for Pino. Or the sound one of no way do I know. I said your fan for Pino, sell on one. Neso Adam for you. That's what Adam for you on Modia. Or from what's you no. Hello, Patroni, maybe I can say free. Oh, Apostle Okwadimai. Asem Panini. Leo Yahweh Shabbat. Amen. Oba de Israel. O Israel so mami. Say I know that compare play. Amen. But some din the Uber ka refrigerator. Eh, adura for Yahweh Israel me play. Baba here pa o no here pa. Me bad den but my asa chichi dia me na nkwa kakra. Mo waso bedro, o ntimi muta me si mo. Baba here pa serious. Amen. When you say upon course some US baby just agree still. Omo stone niama. What they say? Who are my which Baby, you have to pass some because some can call you some money panyang kwaje. No kasora beton be toko tua be toko sa. Where do you so for doctor where? As of another king kisses. Oh, what is Amen. What is your which Amen. Ne kri nyina wura so dem so for kakokoto we nyami pa na kokora asemo hello pacho di be akasa free eni kwa mana ni no ma fi hello
Apostle, me bacho maju. Me juso. Me bacho. Video. Apostle, me bacho frame kwa teme kasa free achem kobriso. Kobriso. About the aduma living away be adu kobriso. Yamo adum pa. Ai. Mo wie kobriso branch be bi omo. What the aduma. Ai. You better from next week go kobriso beba. Me bacho yo. Apostle this center say na so fu nyina pianka you are think be blessing. Asemu. Oh. Say Apostle Onyankopon nhyira wo. Amen. No nhyira so mama. No nto nkwana. Amen. Na fan sempa no be anytime bia. Amen. Beda wase. Isbeda masi. Nhyira ko biso fo nyina akanti mi chi obi ya o. Bari aduma betime nka. Ya we nhyira mebre. Eya premain for buadu akwatia fo nyina. Snase obadi ya we nhyira mu nyina. Ai because me chia si ape menya pro because baby branches no doso. Ndiwanye ni yana. Tie chi obia. Bia because itimi chia livi ya wasafu menyi na wo bia safa na. Onanyen yewi. Hello bachodi me because free. Ya family en sapele fi en kwa manani. Lokre. Hello. Hello. Mentu nkai ye okasa na ofam. Adaruma. Yankwa line 2. Hello. Yes sir. Hello. Good evening. Yeah, good evening, me also. Adaruma me tio. Pacho ye femina na kwa me kaseti rara. Me rara fo nyina ba dia wenka mo. So for last be me free. Na me ka say me o problem bi. Masturbation. Yeah. Me poswa follow. Ya me di mun ti se ma de me ho. Shanko ti as for ya. Ene asem na odi abre no. Ano ye tin papa. Kwati sem na nkasa. Eti ni. So for Onyankopon nhyira. Omwa na koso na sisa Ghana fo na ebre. Ese sabi. Rara fo nyao. Rara fo mon kama kuma ntuviem. Yeba. Bye. Hello. Mentunga ye wadaruma. Hello. Akatu. Mufani yanko manu ni yanko. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, but you di me be aka free. Hello. Metie wadaruma tie fa phone so wadaruma sire why. Hello. Hello. Yes sir. Tie fa phone so wadaruma mentie wo TV ni so. Line 2. Hello. Hello. Yeah, but you di me be aka free. My friend has a kaitem because we am interested by buying a country gua. Okay. Meet you. But so about the meter and was the pan and quite the material of the brain. Amen. Yeah, as a funidua. Yeah. Yeah, fair attempt to glass of some guina. 20 California, Jimla. Mati. Yedi uncle, unconditional. Iti upa boss na mosuno yisaba bo ameboina bebrina ma sisen firo. Amen. Amen. Ya asara me kokwa me jai me ne me yere ne me nya. Beta ase yisha no. Omo sire se jai asore na asara ye ko no. Ligi ya ye ko no omo sire se ye no so. Oh, na guys me aka grab secret mo wan ka besa ba wai. Oh yeah. I know we dey actually me no Hawaii Mr. Yeah, go the book of Luke. Go to oh, men near no chikra, man, no cry, how cry. Also, Musa, when the power, oh, there be nothing for my friends here that day. Yes, I near Bob Rano. Oh, Mamma near no chikra. Now, Mukas and Gregwas and Gregor Promono, branch
Baby, good doma on your dom ketua. If any phrase, or a dimon cassa musa, Mumma is sano, ni padu one hono, and yere, and come she. 12 million have 12. Oh, to come Babono, Casmash on crying. A Janadia obedi do omo yede, omo kanechi, do omo kanechia. Ko, Eko ketua. Miss Ramo, who's who crowd crowded in Zembo? Who's who has and Gregor and Patemo bedi? Miss Ramo. We cook it to Munsuru. If a Janafe, a you trade young for your fe. So, or the I need Bamamu. Dance and Boko with David Show, and we go have the other. And it's like a yes, Christmas on the next one. Or to each other, and many patrons has it. It's nearly paid nature to have pet. On some can say, on no him is I know. Save your Angasa. The church members here do me. But Omo Ferry, where you do a go, you never have it what you are. Unyagra, Yawen come on your Muslim. Okay. Hello, Pacho, Diva Gazafri. Young last one. Yes, sir. Pacho, good evening. Me do so. Pacho, Gazafri. Pacho Gazafri. The Jabra, me Pacho with you. Pacho, the necessary Amen. That was sir, my ETVQ, and then no console, tube from more Bondi blame. Two from what do men now want? Two from now, who woman just so deep him. Utimo and just so deep him. They say no, Onyankopon now, a whom Mabona what Yasi. But I know my bim de Obanumansa, but to what was sorry, but you are more Yasi, that's no still I know. But I know just so deep him, so I don't know when you're Amen. Bye. Bye. Obi a wo team bia na topic ni so Onyankopon Mmu Obenefoɔ Bem. Mfumso de wanya wo mu de. But I know just so wo mu na wo da nyane no just wadi bem. Ni mo se wo mu de. Hwani no amfasa fo de na nwuram. Udi wuram de a ommu bem da. Bem de so abma wa bre to abu. Te wo foto na me de ma wo. Tuti boni bim na me mo so a wo afrase enu free from so na wo mu no. Yankwa mana. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Papa, brother Isaac, Germany. Wow. Anyway, Medintia, Efri, Deutschland, Medema, O, Apostle, Pastor Mensa, Pastor Chi. Amen. Ene Abuafua, Oma Mankwajisa, Eba Suina. Ndobo adia we nishira ema na ensama we bebe hwiego de bia asam ne de ensa wo yem da de bia wo de asam foforo beba obo adia we nshira wo na yenso etiefu na yetie no yenti asam no ne asam ne yefo me yenti ne yasam no ewi frifo enda da yenkra se de idu anadwa yesipe yeti asam no na wo betie sa ansam yina ebe hwiegu na se won fa ye adwuma dia ende etuji wa papa ya dasi papa misra ya na liege o moyi ne mabo hu de wul kakra mai liege new branch liege ya na my announcement pastor Mensa ya na why hu announcement kakra mai wo ma address ni bibia am say e wo mu ho nti monye every Saturday bia Sabbath bia yishim liege new branch, you know, a very beautiful city. Amen. And say, Ayana Maya won't advert Kakrama. Amen. And after Paul, Liege, Jeromuriana, Monya, we mamma, me would be Liege. And your Antioch, so, oh, Belgium branch. Livia out here, second branch appear or Liege, you know. But I was so becani. He said, my, you almost win, but to the offer, Belgium, now maybe how much will be a Liege for the day. Ishia. Yawin shall be brave. No, you might come as well, dear mamma. France branch is also, yeah. Na Canada, body atuma, US, Germany, Italy, UK, your London, your Sanwo, Manchester. Obadi awe inshamo. Hello, Pacho, di maybe I got free. Apostle Pacho, good evening. Me juso. And now we preach on the bed. A family, me born and me ye. If I'm going to watch it, it's all Papa masturbation. Enjame papa anadwe mesrew bompa mama na manume ho amen atwem ho fim bone ho papa
minko hu biem kofi to gidiana mo abon meba ma odi ebata no gidiana mo is very important because unya to gidiana mo asem ne ba betre onyi padua no ti abibia wudi asem no ta asem na wo mu ne betu sa abon na se ti besra ye ntrafie nkase asakira ya dwene the book of Acts chapter 3 verses number 19. Acts chapter 3 verse number 19. Bible nkasa Bible say adwe search na ba so what search na wadwe na mo nana mo ho kofi dano wa papa mo bone dano isra wa tujidia na mo livia wasafo bu the whole government mbie bi wo be so wo de wo do ko bit me ba headquarters aye adoko bra bi wo do ko bi so eben na for so be wo de bra headquarters awo she nya market udu nya market so mo nchi police station Johnson so a isa bi livia wasafo ye shia ye homeda fo omodia e kwa sore homeda memenda tuanamo na proje okra nkwa tifo benya namfo bi wasore nimu a omo free saati bi anum because say dia what namfo bi omo saati bi anum afadi ba kwa very important ni say dia dia kono ni ru ani padua no e wo wa phone so intibisrawo ini nyina free so nenya self control obadia we hu mobo amen pani musire ngu so amen ye yan se wan wi ni beto bre bi pe na ko nya yade wo ziye hu mobo amen tu bi su timi guram na aware wo to no ma shaw ono shaw tu be so wo ware se dem kura no a be ware no yi wo yire hia sa wi asa ko hia dwa ko petwo ya wen fane san kam amen un sanu fitumi apende amen 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 hello Pacho Christ asumdwe kamo apostle mede yawe entia edema deke yawade shira papa me nso matie wa nyumre tewe nyumre pa makuma bubu papa yawade no kese misiri yawade so gumu mobo meja onjene free bonje yemo yawade shira hello good evening apostle obade nsura obade nye okese omo nkwane ahode abebia wodi asempa braye ya de boyefo sene be benu ye ho ne yasesa obade nsura apostle bone bibia metu preaching na me ra ho na wosi gume mehu de menye de bia o preach o chere say omo munum wi ni say go papa oba bone etini na mu bi wow ni na mu bi idwamammo wi no masturbation enema basa tantan Dano preach be preach connect preach be preach pampona we say obusuam no me o mu a na wo sanda ho kwhye sane ne mu a na aginsem apostle the started say me o preaching enema no ameye no na me adom me twetwe me ho afim Maria we mu mamobo yes say de bia o kan yes anoma I say in self control. Yes, anoma. The Biana me bomb pass over the Onyankopon send son, no mom self control. Very good. Son a bear makuma con the enketenketena can I was mayin, mention who finning in now. Apostle, I mean sure. I mean tree and sim, son a bear, yes, a bit me a support to Ama Bibiaba cancer, Papa can't quite just an order trade. Or what the Onyankopon shroud, no yoke say. O you fi adum kwa adum omo tata omo twese kan omo bopa omo nyam esanse nyo munti na obayo ya de bonyefo na woka asamsa na be betimi atanatana ya kwan ya sesa ya kwan ye hunu ye nu ye hu obonimu ye timi yesu egu obade so amara otimi de eboni achaye enyo munti na obaye obade nshira no kan ho mesa yakopon so be ya adum no atumi nsem no Saudi Arabia. Saudi. I'm not to me sim send a bear, Miss Mittima support because one by Anna me wash a shimmy. Me wash a shimmy o can't someone say ya.
me hu ato me form enye say e be ya asem ne tiefo ne yenya ne yefa wo say yenya asem ne tiefo ne yensanya ne yefo me so boy dey so be ma dom na me wa boy me tutu me na papa ma twe me hu afi boni mu share me na mfo so mu ntie bi very good obo de nshire no nkan me so say abe preach afa se na ebe bo mpa wo say mpa ne yeni mpa na kora bo boni na ji ni pedu na fa mpa ya kora ne boye den obo de nkan manya okese obo de we shram no hwe musumame yenuanu mamu ama no ni nyina kwantu mu ase kire mu nsem dooso ya we ye bo afo twedi ampo ya we ne mra mabrabom amen no me di him life baby odi ade so say for nsa ade o ebi mani atutu aka mu nsem obo de awa mamu favor amen onyi bo afo mamu hello Pacho, good evening. Pacho, because freedom ahinku midini na naya. Pacho, safo. Why are there pane ufutu a ukosu otu yefo? Na nse na eya metie u preaching na utatu yefo pa fa emanu ya no tuo ni anim makeup se ne nsa no marketing keteno. Me pacho, nka mesi mi bisa se. Na wani achi no se wanyi mi na se woto a ene so boni ana woto di aje di ayi ho no me ntiase ebi edu ho a onyi na ni achi onyi na ni achi nso woto so ya wodi oti na ni achi o di lie ya go de book of to ni lie ene so boni ana wato obi ato ntiase timu ntina ni so ndo yi obi ato ene wodi ono ye do wayi yango Deuteronomy 14 verse number 1. What's it doing? Abraham Onyankopon Mmu Onyankopon sa ne mane yen. Mo motabotam ho. Mo mayem motabota yam. Munyi mani ntam emawufo. Menyi wani ntam de obi wo no wayi koyi ti okay de wayi ni. Ene ye besi ko the book of a year is a fancy Isaiah 3. Isaiah chapter 3 verse number 16. Ema hantan for temu. Ema hantan for matemu ti we hantan yo na di we ba enye di nyame nhye na di ba e. Awurade aka say. Onyankopon so aka to say. Say zio maba ya hantan. Zio maba da ni hantan. Watoto ba komodo mani achi na. So on your koto na ni achi na komanti woto no. Won so wato brighter man no di akwaye di an. Ntube se wato am different lie. Edi na wo ye no. Wow, to ba the book of Jeremiah chapter 4. Jeremiah chapter 4. The Bible. Verse number 30. Kwe. What's it? Makati short to Makati Isaiah no. Kwe. Jeremiah chapter 4. Verse number 30. Kwaswe. Osuwa wa se ohun. Ya ba wa ugusu se ohun so ni mu fu sa wo dress. Wo ye ndi wo frenta kokko. Wo ye den wo frenta makoko yi. Wo discuss shede se ohun. Obi akofa shede bi de gu no ho. Odi adubri akawani. Obi de adubri ekekanani. Okwana kwana to. Kwana wo ye sa nyama wo. Adofo apo. Eye nyama bi a wo trim wo ye na de wo ye for attracting wo di be attracting crop wo. Adofo apo. Wo de chin crop for dogon. Okay? Ye free bi obi na kasi do bi o me o hu ye fo wa hu ye fe hu fa na hu fe ti sanya mana me ko fa we no hu ya na do we bia penti hu e mu a Nyankopon pese o man natural no uluku natural no wa ti ye boy ni pada bit my bibia kama bani to ma no wo kama na de won akra ni say we ya baba wa wo so akra no ankrofo kanfo so ho fe sa bre na wo nya makeups Akwala je make up so. Edebi o, isu ye kan fun sa kole hu ofe. Ezi so hu ofe. Nkwala ko school, wa ready make up school. Debi. Edi asem. Na dia I wan wa so say opa boniti. Yeah. Fan ko school. E o be prep school, ye be ja manabo. Abo. But onye wie o ko wura ese je spe. Also unity. Be twa uti. Cause onye ha na have life. Debi. Opes unya ne ho. Na be wura Kristo mu a wo be ya bedefo fro se ho de mu nya me na me ma wiase hu se me na me nam wo no na onye ko poso pasam na wo mu nu o ma sam ne enkyere wo kwan yes eti ma mu panyi ya no dodo mu panyi ma bi ya no too much oso opewakun why wanted opewakun ti mesrawo ma bibia mfa Nyankopon kwa simple mesrawo da woro ma why hello, Pacho, do you know free? Good evening, Apostle. Yes, sir. Shalom. Yeah, shalom. Apostle, medikweku mekase free upper dinchira west modaso. Video. Pacho, quotation na ka say
quotation that can say asoli bi ebe mo mo di efunu bewura asoli dem mo bia no omuni eti epeteti pacho apostles asem masusu a kire mama me se meboa de bi mi ti o me ka ho asem kire mama me se ope quotation na sa quotation dem read apostle pacho boa sa quotation na kan bi time sa quotation na what hu o ma me pese mudi fun kwa so dem ana oledi me sra wada uruma mu kwa de ka muni mama mre mu kakra wo Onyankopon mu oledi me sra wo efunu die o kopra kwa so dem aye den obi anu tino kwa so ye ma me bebe wo no ho a o mo fra so se school o se me wu na school for de me kwa so school for at Sunday. Oh, sir. Let's school for the make us all them. Just say, any G, I don't know. I will be wise. I didn't then trim so be woman school for the and they are quite saw them. No more pigeon if you saw them and not going to see it. I will be a dress, yes, sir. Dress, yes, sir. And yes, so many. Pursue woman school for to Sunday. A funnel, a pan in the question. Sorry, pigeon if you saw them. The question, Mammy, Miss O. If we have found quite saw them, Onyankopon Mmu Obenefoɔ Kokobon doors. Okay, the book with you. We could quotation wow. The name of quotation me and sape already. And so Betty say, Mamma Petty Crane ring round. With a young cried in Fatu Chain. Nemuchi, young quote the book of Numbers. Numbers chapter 19, verse 11. Verse 11. We are not best in court, friends say. The Numbers now best in court. Oko saw them, we won't copy. Numbers chapter 19. We are not best in court 10. Verse 11. Do oka oni pe biefu. Bible so obi okoso efunu mu. Ne honte. Onfa adwira enwuna ne ho. Eti ye dwira aba gusum na nipa ndi adware na odi ate ne ho. Obi bi na okoko efunu. Bible so obi a okoso funu mu. Onipa bi a wawu funu. So onipa wawu waso ne funu mu. Wanwuna ne ho. Wangodware a. Na Onyankopon tena bia. Onipa kunu so mu na wanyo no nko ba akofo ntimi blast aso. Tena bia ne ho fi. Me na me chiro Bible no. Da bia. Do akosom keke no a wanko fi ankodwira no ho. Wankodware no. Odi betra so dem efunu nka no so wasom no ne ho fi no odi bewura dem onti. Oso no begu tena bia no ho den. Efi. Me na me chiro yi. Da bi. Me printing press. Already me pa chew. Ti haye. Ko wenta sa okra ni firi no ma muntwe wo se kete bre na enya dombre ye wo mu ya anka papa bi otisa anka obeko no na no beka se ye hu o ana hongongo atie se obi se obi di fie be wura dem ana pra da adwese utrim so obi wo ntomadan mu ba se efe ye mre obi so betwahwe aso dem no obewu a obi obantomadan no ho bia na nti obantomadan no bia na wonte ade bi wontomadan no bia wontomadan bia so ni nkata so bia so wonte yes no we dia mudi free march straight na mde be wura dem ono Bible say di wakọ wuo do dem ono kwa bombo dan ana we di obi amewu mudi wawu mudi na she frigi babusu minsi abosu miensa abosu mienu matam de be wura so dem o mesra wada wuruma ye na mo pa che dem we magu trabia no fi mesra bebre mo mpe ba bi ni da funu o mesi se asofo so mo ntemase na omo so mo ntebia mi kiase a church members mo so mo modin a mo nye funu a mo nko da ni mission house so for ni baje ho a member bi ewu a mo fa nko mission house enko de da no so for ni mpaso na ni je wo pa Onyankopon so aso de mo ye num na ni anye wo pa na je mo ye nyina Onyankopon ni nye wo mesrem bebre mo Christopher bi perfume too much adan oni ji fun dodo ofuza na baje ngwa nya na ji ni pa nkwa to ba wiye na besin ko the book of Haggai and we be we yanko Haggai chapter 2 verse number 11 Sasa vredi sieni Haggai bisa asofo ne kasa kire na kachiro mo se so obi kura na mkonko na matari fita we o da tade mu ano jesu o mu atari fita no pano ahwe o de aduane wano a ahwe gu enwo aduane bia jesu atari fita de ngugu mu ebe ye kronkron na atade ne nkoso nye fita da asofo mo se dabi ebe koso aye ko ana Haggai se o se die na esie efunti so ko Onyankopon hye dem a die na esie na hu akuma na so da no agu kuma onyina gwa se ani na hu agu fi ana Haggai hu ase aso da no agu fi dia mu wo problem o sa na ekrofo etia matafidiem efu ade kwa so na matafidiem o uke the book of Matthew Jesus Christ say onye wufu Onyankopon
Oyatefo Onyankopon 23. Matthew chapter 22. 22. Me part of verse number 32. Verse 32. Yeti obadi asa. Wasi minka say. Wasi. Many Abraham Onyankopon. Wasi oye Abraham Onyankopon. Eni Isaac Onyankopon. Isaac Onyankopon. Eni Jacob Onyankopon. Jacob Onyankopon. Me Onyankopon. Onu twedi ampo yawe. Me nyawufo Onyankopon. Nyawufo Onyankopon. Nem atiasefo Onyankopon. Atiasefo na som no asore dem nyawufo. Yes. Say nyawufo dia nyampo the book of Luke. Luke chapter 17 verse 27. Obuase enye urade. Ena so die efru wo no. Asore na mudi fu akosi mu. When empete bobo mo no. Mo nyina mo ye mpete whether you like it or not. We ye pete because when nyiwa ukobọla so a ukobọla so mpete gine fru ho. O ma to santene. Eto woni se musumu santene ma to wo ho no a mudi asiri fie ni ntino obum se musumu ye mpete. Ene sa ne tedi a ye dikre mu se mu ye mpete yi. Ni ma wati quotation bi ase with the book of Micah chapter 1 verse 16. Micah 1 verse 16. What's it mean ka say? Botikwa. What's it mean fi nyane ko se ma jimpete ye na tumu di a wacha no pa wonko botikwa. Rere ho. Mko mo ma baba nwe mu tiri. Na utika ni interest pete de. Mu tiri shape no en shape se pete shape. If se unsu betu se. Se bra mu bre waso dem nyina mu betu se den. Impete. Mu betu se impete. Ati. Owe pete gine funu life o bon. Easy. Achiankwa no yi. Achiankwa yi wo funu no. Tana be kwa so na so fo so yi achiankwa. Enye bete. Emu dansi krumu. De yi kra. Mu pe park bi mu fe foni nkosi wo. Ni hu sa sorry na abot ato santene wo member ho. Mu wie mu pejare mu de kwasi ya mu kwa hande na Onyankopon. Aso dem bi wo be wura aso dem ni mu enu nke se you are wura aso dem ye beje wo kwa. Ene fu nyina na aso fo bom asu. Efunu obi ewuo no ni ebofu na su. Wo kan the book of 1 Corinthians 15:29. 1 Corinthians chapter 15. Obi a wuo. Verse number 29. Tie Bible. Awufu asubo. Wasi awufu asubo. Anka wono omo asubo. Obi a wuo so for what dimi agipam agipimpini se je opampin better you know why asa so kofo latrit po. Bo suma awufu akoje awufu ofu funu ho. Moya de gidi yan. Wo ko bo funu su moya de gidi yan. Na so ofu ni nya na ofu ni kra ni Onyankopon pire ni watam mu a. Adadam ye bo so. Enyi ne nkwa o. Enyi ne nkwa. Tanye mu we nyina so fo ye. Kobo wufu asu wagu yesi e kobo nipa na wawu nasu. Ni anu ye di pa mu se meji Yesu Kristo meji se Yesu Kristo ni awurade Onyankopon anya ne afufu na me ne me kraje nkwa no hwan na be ka ma wufu no. So for be come na jiska. Skana. Wasi ye di osi den kan catch no mu say owufu ntimi nkasa asem the book of Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Wasi dey. Wasi. Na sa wodi pam kase. Wodi wanu pam kase. Yes na awurade. Who ya no about the book of Acts chapter 8 verses number 36. The Bible. Na sa wodi pam kase. Wodi wanu pam kase. Yes na awurade. Yesu Kristo nya awurade. Wodi wakoma Jesus. Wodi wakoma gidi se. Onyankopon nya ne fo. Onyankopon nya ni fie ufo mu a. Bajene nkwa. Yani ye kawe bi mu ntia so we ye verba wo be ka ne verba ana oh ya we hu mobo amen oti jo no agye ni pema kasa yi na wo so gye mo so pema ka joba no nkonkron no na wo dini nu nsom dia na wo ni Yesu awu anyane we so for so wonte we ase ma bi ase ye we pe beef we beef poku kra wo nya o we ni para ni no ka se me giri se Yesu Kristo ni awura no awura nsuo no Onyankopon nya ni fiefo no awura nsuo no na me me kraje nkwa no awura nsuo sesay osi yeji osi den kaka what is all one pam kase Yesu na awurade kase Yesu nya awurade what do wakoma gidi se Onyankopon nya ne fo fiefo mu a baje wonkwa ye beje wonkwa nsa na efeso ponso ka Bible asam no ka ye musu hye joba no nkronkron diri mu no hallelujah and you the same it is remember ne ka verba wo so ka ne mo the practical work ne dia Romans chapter 6 verse 3 Romans chapter 6 verse 3 was anamu ni se ye mododo a ye boy Yesu ko Kristo Yesu mu no ye boy Yesu ko wem Kristo Yesu mu no ye boy Yesu ko ni wom ati ye du nu nso mu dia wo ni Yesu na den ewu eto na mo wo so se ye na mo wo so isiewu we wo ni Yesu awura na wo pese o san wo biom sesay na ni ye say ensubo ni wo ni Yesu na wu ya wo san nyane wo sa be wo biom se wu eni na ti say wo sa won ti ase efi obi chese hwe ne matre sesay obi chese hwe ne matre ena Yesu o sorry nansa it is the one day bi aye we
I'm penny mianza. Mama mianza mama bebre mianza bebre. Won't babu na se. Nanku we won't talk. Enforce Debbie. Jumfo so tum keke. Na ye yawe yamabo. Na me kura me nyiwe me church member bi ate de make yase. And obi bia wo nkonko woni mo techo konko no ati sa de we yase. Member ni pem ka. Na so apem aka. Oh yes. Na we yard nanum practical work now. What ache ni pa ko wo yo. To think the book of we no bet show say ampa wa she Kristo. Yes. A she Kristo. To can Galatians 3. Okay. Abba. We are not kind Ephesians 2:12. Bible in Kasa. Okay. Colossi 3. Maunya. William be firm keke. Ebe twa mu wo mfimfini be. Galatians chapter 3. Verse number 26. Osi den. Osi na munyina. Osi munyina. Munam gidie so. Aye Onyankopon ma. Kristo Yesu. Efrise. Yemududu a. Ye ba Yesu ko Kristo mu no. Moshe Kristo. Plaza members mekasa. Ye ba su kwai. Yes. Kristo Yesu. Me na me try. Debbie. Me printing press. Debbie. Colossians. Because adie na eda ho no we ye asem no kra ye nto sabi. Mo ye bo masu kwai den. Kristo Yesu. Moshe Kristo. Te du mu a asane ye soko Kristo ni wawura no mu. Colossians. To before be pie free mu no. Yeah. Mo ahye. 2:11. Colossians 2:11. Ono na wetwa mu twetia a wan fan sentwa. Ono wetwa ye twetia ya mfan sentwa. Na de wo honam ni pedua yi mu a wo yigu ho no. Aye yigu ho no. Kristo twetia twam. Se wasie mu ni no asubom. Wasie ye ne no e wode emu. Asubom. Mesrem bebre. Mesrem se obi du konu mu tire watwa mu hebu na Jamaica nwura mba bi. Watwa nwura mo. Ana me ka na me se jamo komati. Mama assignment titi mbe pose krama. Eni omo po papa. Mbe papa mama assignment. Eye tough mama. Eye tough. Eye tough, very tough. Ano den. Basa na mo committee bo. Uba prigigi. Eye tough exams na da wani mu no. Tough. O chema makoko. Ule tabe contradict ho. Oh yeah. Member ni pemu aka mi jimi ni say Yesu Kristo nya wurade. Oh. Two person I didn't say Yesu Kristo nya wurade. Mama quotation the book of Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 Bible. Verse 36. Who continue to say yes see as nya di obem. Be that tete ma e fa ho. The Bible yeti ma ije fe nyine hu ampase. Yes what did say Yesu Kristo nya wurade ne say. Ma ije fe nyine hu ampase. Yes nya sofo abubom se nkrama nyine wonte Bible na se hu say. Onyankopon di Yesu yara. Mo say ne no. Ye born as anuam no. Wo de nyina ye awurade ni Kristo. Na ye awurade ni Kristo. Ama yen. Etina kwana hallelujah. Amen. Onu free Ethiopia. Ebesi ko basu o yen ko the book of Acts chapter 8 verse 36. Verse 36. Was Philip Asubo no. And wanam kwaso wo ko. Wanam kwaso o mo ko. Odunsuo bi so. Piano no kan se hwe. Piano kan se hwe. Ensuo ni e de simi so bo kwan. Philip simi se. Was Philip ka chere se. So we akoma nyina gidi a. E won kwan sa. Obi ase. Akwana ma se mi this the Bible word ni o. Mi jimi di se. Yesu Kristo ni Onyankopon ba. Onyankopon ba. Ha cry war. Na oshamanti ase na mi gina. Wamba no sane konsuo no. Na Philip ni opiane no. Na obonus. Hallelujah. Amen. Wa ma gidie nyina so no. Yes. Exams no so. Exams. Because I simple as any private me atene ho ase wo wi. But my last 20 yanko. Bye. Now one day me I'm pray me ho dey me dey ato obam because we me am printing Bible me printing press. Papa, shalom. Yeah, where shalom. Ejidi so obo ade adum ti ho ye. Papa susu nya nyina so papa bia. Una mon chire pa so tiene. Meni mabusu nyina ya ti obo ade asem. Yes, obo ade ni so anonka sambra ya brabom no ntenetene yen. Amenu ti kra papa ma tu anamo akokofo edua de no. Papa, sisi ani eso obo ade ni so be ka ho. Na de bi odo no nsempa na brain.
no aboa yen so ne yetime anya bia son wase papa ya we nhya no onye okese on nhya no we asefo ne we busuafo nyina metia pastor Chei ni pastor Mensa ano of much Olivia was so funny as a yes as a quality as mo to trouble mo yes okay as of for no so Olivia was so funny yes ya munchom bi mai hello but you need to be free Papa shalom yeah we shalom jiri so ba da do obi ahwe hey papa asam na o kan se body yawe Mmu Obenefoɔ Bem Debi Mmu Obenefoɔ Bem that's edeni na ya suma body do di be suma bia obeka edeni na obeka se bi obeka se de minti na Onyankopon asuma that's yawe shira no to kwane that's hello ke papa iwi na yakin kan Facebook Apostle yawe asemjen kamoina hey Apostle me filu ama wife kura se filu last time the two na yeko change station o se shey change station na me pie on the kick no ko ne chira ba wa mama ya 2 days di akomadin timpacho ma asem no church do dem me hu me filu me hu say ya cho live sometimes so maybe say mu de bi no bi so fanfan ban wa we say hey munko ti Apostle ko adwuma so mo fanfan ban wa te say onwa medina ne edien water de from high coffee DJ ba medinje Emmanuel Kofi Bonzi edufu me Castefi la Côte d'Ivoire Castefi Abidjan na me sure papa how na umma me sinina yanko Facebook yo papa Facebook de jada ho say tu yes okay so I be jara de jana na YouTube no so nipa gusu say you know na eye wa ba odihye oni nam ofa na wewura ho fa na wewura ha oni nam so bia na onua baba ko bi e de asem bi atodwa na eka koma yie papa de odi atodwa ne say wo se apostle ya wo nhira wo emfama no esan say senka wo mu bi omunya wo ntemo a anka ne bi anye se de tie na mmom no ni nyina echi no o da obo ade asese wo hia wo na wonam onkyerɛkyerɛ so ama enne ono nso ayese de otie ito obo ade onhyira bebre emfama no eye onuaba Mary ene no sara nso na perpetual agima nso ono nso wo eye friend saying friend ono so wo Dubai ho no ono so di ni de enemu ono so di quotations ebo ankrofo kan ya na ono so di atoso ama wo no di atoso e di ama wo to boni homodin pa na kwesi what I say let's keep on listening to this man of God as I say or see de bia no preachy efa nkwagisem asem ani patia they say a twini free boni ho or do compare asofo bi ni mo out say o ebi preachy de but who kan kwagisem ti o say o stress obi amomoni say obetie o saranso na a friend is saying unia ba konso say apostle o say ya we nhyiraw eye Kofi Osia we shall be ewo asempa de bia odi eboa Benis Black no see o see o can be wa eh o castafa eh mama no see mama what do you want to do with the dead body in the house of Yahweh just say everyone has some now kind no and o see na mama no no di efunu ye waso dem ho o see funu ye enye no mpanyimfo de eni omu we o mekiba ka se omu gidie nyina so kese ba ko pa ko se obi bewu pa ni amfa na nkwa sorry ni ye se omu susu se wankwa heaven okay and I be Benito Santos was say apostle Almighty I will bless you for the great job we here any animal was to be as your apostle more fire YouTube nso almost gusu na te say ho aye shi anyway the faha we the faha to say omenya kwa actually bia fa yes okay any ba kura beto jo mo si 8 and dey fufura beto jo ni say towing girls atem fufura abatan the towing girls abi ya to MPB ya to so hin bia ko ya to hin mani refi bia na hin na konya ni presi and they say ya to na fra ko ya so what tone
Jama we jani pabu akra go ho. Onko fie kra. Ayeka. Ezo gro meto kra to inges. Eze toy na baso nti obi amane ni nda ho. Toy na baso apostle ya we nshira bebrebe emfama ye. Ya we nshira. Amen. We dey embassy ayebre no. Ayebe papa. Ya we nshira bebrebe. Kitua bi ensa. No kra. Kitua bi ensa. Ka we hwe oso. Na asem na ba we nchen. Tu gidiana mo edi nkwaje bebrebe. No ye very important mami. And I also saw ayawa be na betimi support nkwaje sna be betimi aba biara e we mfa so na nkwaje sem emfa so bi inti memra ye mabori em the book of Job chapter 5 verse 27 on se mengase ye ni yabori hu ye ni ma pepe bible se etie ni ye unsutie na hunufa efe yanko the book of Jeremiah first one yakwa sorry ha is so be living yourself 16 regions ni na award they say the whole world we are singing ebi awo no ebi ni wona pese bi ba yakopon afre wo fre dikai de wa yadua be dikai enti mesrew dikan tu gidia na mo a ebeboa ma wonua bi nsuso ye de ahwe asefo no etiji saba asefo ti wonti a mesa be repeat wati mu nsam yi no hu sampa ewie bremi ne obade adom a next week obetime nka topic amede ba no ewie mu nsam a efa ni be ayaka egusu ye adwuma ma be pone bia maka be yi bia kyerɛw se me kan we na ayese enye nkom hyew enkontabuo no eni yebu amu be bi wiase gida wotime tutu na mo yi ebe na giyima hu be bia obegina oba de wagirim sa be no watu na mo amoye we de ne nwosira guso amma wa hu de oba ye wo yango Jeremiah chapter 40 verse 4 afi ene me you afi nkonsonkonso ekunse no na meso ayi nkonsonkonso makasem bi akyerewo amwo boni me nya boni nyina na metimi abobo but wonim se wotini me bi emma obi mu de dia ene watwe wo mfrim se wo pesa one me kwa wo pesa one ye kwa sorry a bra mani be ko hu bra mani be ko wa ma on kyekere se wo pesa one me kwa wo pesa one ye be kwa sorry a ene ye hwe Ghana asase nyina na duwa ni mu Ghana ni wiase fa nyina da okaka kwa kwa wonim se eyema wo se ko be kroro se okwa be nyankwa ko ebebo an ko teyo tei duba tei wanga tei anyami ya na bia fo sababu wa bia ko ya we nshira bebre amen tonyo wa kwa so amen pasa mesa pasa chi ya we nshira wo sumai papa ya we nshira bebrebe ya maye so Greater Accra region na wo pesa oni living ya we asafo etugidi anamo a emno ahodo asafo ni bi ewo nie awoshi enya market ehɔ ne headquarters no afensu ye wo malam pokuase midie domi kwabenya La Paz Dansuma Glefe Yellow House Odoko Official Town Achimota Madina Ashaleboche Santo Ashama Atadeka Tema Community 3 Tema New Town Achampon Village Bon Katamanso Bechile Soja Line Afienya Mataheko Dodowa Esuchare Amahia Teshi Nungwa Lashibi Vivian Farm Botiano Aklabanya Adan Kase La Apapa Road Afe Ningo Pram Ehwehwemu biara efa Greater Accra branches no ho no Freyen wo numbers isu 0242 327172 0244 609545 0249 904284 and that's 0249 821706. Afe living Yahweh branches afofraba ewo Greater Accra region and afe Eastern region in this way. Yawo Agomeda, Somenya, Krobodumase, Bon, Atimpoku, Akuse, Esuchare, Amehia, Madina Laboni, and Nafe Dodowa, Yamamunina, Shalom, Yahweh, Shalom. Living Yahweh branches of Afofra Abba our central region and this way. Yawo Fete Kakraba, Gomwa Akoti, Gomwa Ojobi, Ewutu Senya, Budumbiram, Kaswa Otamens, Kaswa Akwele, Kaswa Ofako, Enafe, Kaswa Opeikuma, Yemamo Shalom, Yahweh Shalom. Sewo Ashanti region in Patem, na wo pesa oni living Yahweh asafo, etugidie anamo a, enkronim rono ahodoa asafo no bi ewo nie. Asafo market,
Sofolai, Ebuakwa, Abripo, Esuofua, Macro, Bremai, Ofinsu, Tafo, Odium, Jachi, Ayeduase, Santase, Pechi number 2, Obuasi, Esresu, Konongo, Atonsu, Obogu, Jachi Pramso, Pankrono, Kenyase, Mansunda Tano, Asanti Mampong, Mansu Odaho, Bosome Freho Danso, Asanti Bekwai, Asanti Achim Agogo, New Edubiasi, Obuasi Epitisu, Adansi Dumpoasi, Asanti Akim Ofwase, New Kufuridua, Yesansu wo Homa Benase, Empesetia, Bojisangu, Kunso, Ashriwa Bontefu, Kusiase Ejira, Tano Dumase, Adako Jachi, Efijase, Joaben, Odium Ahomaso, Mansun Kwanta, Mansun Abuaboso, Mansun Mem, Jacobu Ebuakwa, Mansun Kumpensi, Akumadan, Ntonsu Nkwanta, na Afei Mpobi Ankase. Sawu penchiremu anasa hwehwemu bi e dia fa Ashanti region branches no ho a. Eni efreye ewo 0241 505 436 ana 0571 330 530 ana say 0595 500 007 ana 0241 212151. Ashanti region fwe yebamo shalom Yahweh shalom. Sewo Bono region, Bono East region, anase Ahafo region. Na wo person living ya wasafo tujidia na moa. Mrono ni crowd wa asafo no bi ewo eni disuo ni ye wo Sunyani Newtown, Sunyani Abesim, Sunyani Fiapre, ye wo Brekum, Doma Ahinkro, Duaya Nkwanta, Bedu, Drobo, Sampa, Duadaso, Kenyasi number 2. Dibedi, Nsoko, Chiremesu, Chira, Wenchi, Techimentia, Nswatre, Bechem, Sekwa. Ena fake ntampo, Techiman, Yeji, Atebubu, Kwame Danso, Nkranza, Tiobodom, Ahafu Shidiem, Ahafu Kasapain, Ahafu Mem, Ahafu Goso, Ahafu Kukuom, Ahafu Bediako, Ahafu Sankore, Ancestreso, Krakrom, Sabrono, Ampoma, Dominase, Jene, Dema, Amantain, ena fei awamfie. Enti frey na jimunchiremwe ewo 0242 862062 ana 0543 177 444 ana 0246 073 600 ana 0240 735 151. Living Yahweh Bono region, Bono East region, ni Ahafo region. Yemamu shalom, Yahweh shalom. Sewo Central region ni Mpatem, na wo pese wo living Yahweh asafo tujidie anamon a. Enkroni mrono ahodo a edidi suoi ubenya living Yahweh asafo ni bi ewo ho. Yewo ewutu breku, ewutu senya, gomoanyanya no kakraba, kaswa amanfrum, kaswa faako, edwumako, asimfosu, apam, aguna swedro, Elmina, Aguna Nyekrum, Cape Coast, Asimbreku, Nyankumasi Ahinkro, Budumburam, Ayamfuri, Dunkwa Ofenso, Aguna Doben, Bremain Esikuma, Adewukwa, Gomoa Debisu, Jukwa Mfum, Abra Janokrum, Commander, Mori, Mankesim, Aguna Bobikuma, Chifu Praso, Denchira Akwaboso, Anomabo, Asinda Amai, Asinkran, Apa Denchira West, Modaso, Bremain Brakwa, Enyan Denchira, Ejumaku Bisadi, Kuntrase, Aguna Bodom, Pomaze, Salt Pond, Abekan Katim, Winiba, Bontrasi, Ekunfina kwa Aguna Safu, Ejumaku Entumi, Fete Kakraba, Camp number 2, Asin Enyinambrim, Anumadonko, Aguna Kwenyako, Gomoa Akuti, Enafe Asin Manso. Baby bia wo ewo Central region, awope inchiremuni hwehwemu from atrufo ye 0544 689875 ana 0502 850 072 ana 0208 846 062 ana 0551 102 552. Central region fwe yamamo shalom Yahweh shalom. Sewo Eastern region, now person living ya wasafu tujide anamoa enkroni mrono a asafo no bi wo enini suoni achim oda achim asene krobo dumase achim sechire kukurantumi nkurakan
Koforidua, Achim Enyinem, Achim Kwaben, Achim Esium, Akrosu, Nkoko, Achima Chiase, Achime Yirebi, New Ebrim, Adesu, Abrim Junction, Afram Plains, Achim Chreso, Kade, Asamankesi, Begro, Nankesi, Suhum, Chebi, Achima Bomusu, Achim Chapiase, Osino, Achimo Fuase, Achim Bonsun Sutem, Takrasi Newtown, and Sawam, Begro. Yes, I'm so ewo akwetia, apanamai ne topanamai. Kusi. Teacher mante, mipom, enuma papem, kofi pare, osanase, buedua, osiem, begro ahumem, okrase, amankwa, asasawa, atimpoku, achima bodom, achima minem, amwana praso, kobriso, kede ahuyem, new tafo, mampon, ekuapem, owram, achim apeja, kriano, edukrom. Empire so abene ekwiase ena fei achim abem. So Western region and I say Western North region. Now opesa when living ya wasafo ebom etu gidi anamowa. In kronim ron wa hodwa living ya wasafo ni bi ewo ho eye. Takwade kwesimintim. Ahafumem bogoso takwa wase kropon aguna nkwanta empoho asankregwa huni valley takwa aboso kadadwen Elubo, Shama, Asanda, Enzimeninese, Christian Quanta, Enzimakikam, Half Asni, Manjia, Manswa Memfi, Wasa Japa, Pristia Kutukrom, Enziman Crofo, Axim, Bodie, Wasa Dunkwa, Takwa Daman, Kojo Chrome, Takrade Kojo Chrome, Ahanta Abra, Princess Town, Ajewura, Somenya, Ekutuase. Sewura Western North Runswa, Yewa Seshi Bekwai, Seshi Junase, Seshi Bibieni, Seshi Esam Debisu, Seshi Asanyesu, Seshi Joabosu, Seshi Akontomra, Awori Enchi, Boakun, Seshi Adabokrum, Enafe Seshi Eliu Krum. Sawu penhwemuni nchiremu a frame ahomatrufo iswe 0547-254-697 ana 0244-241-943 ana 0247-406690 ana se 0256-848619 and 0553-256200. Western region, Western North region fue Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. So Northern region, Oti region, and afe Savannah region. Now pesa oni living yawasafo ebom esoma. Ingredi disweni nanda living yawasafo ewoho. Northern region yawatamale, Yendi, Tatale, Bogatanga, and Afewa, Oti region, Yawotokrano, Dambai, Inkonya Bumbula, Borai number 2, and Afe Nkwanta, Savannah so yawo, Namu, Bupe, Damango, Salaga, Banda, Frame Humatru Foiso, na any komobia. 0542-774-471 and 0544-689875 and 0557-750-812 and 0543-676-422. Yamamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Sawetse Apostle Okon Ajiman, the dynamic preacher. Nasa opesi utwana mon edeko asoria wadano headquarters ye no ewo anya market Sabbath City living Yahweh 7-day Sabbath assembly sa mesra use obedi aro yellow yi echi na medewo akobia yeho so wo fila pass ena wo ba achimota tema Ashaiman and afi nkura hodro no ewo la pass echi a bia ya wo no se wo benya ablekuma awo shikala mesra wo se wo befa na wedi aro yi echi se wo nya ablekuma awo shikala ene fa la pass ka na besi la pass se wa so na wokita wo kala ene di mechie na memfa wo enko bia ye ho bebia ye we eje la pass Eyada traffic light ewo kwan no so nti mesra wo ese obedi traffic light nhihye ewo kwan no so nyina eso bia ya yedwi eye la pass nyameche koswa drive eko wani baby a yedwi eye kwashiman Eyada traffic light ewo kwan no so nti mesra wo se obenya bota drive boko na wedi traffic light nhihye ni nyina eso
Baby a yedi eye ban yard. Se wubu e de fa woni fa so a eyade a wode ekọ ablekuma awoshi anya market pokwase ena fe nkropodo no so eto atwa so eti mesra wo se obebu e de fa won sani fa so baby a yedi eye awoshi manwase koso drive ekọ wani baby a yedi eye awoshi onyinase onsani faso no eye odogono senior high school koso drive ekọ wani baby yedu sesie eye awoshi last stop mesro so be koso edi traffic light nhihye ni nyina eso koso drive ekọ wani koso drive ekọ wani baby ayedri eye anya market esign say 11 year 7 days Sabbath assemblies eno ewa on sunny faso nti ewo se obu nsa kakra ekọ outer lane no eso bu sana phone seni faso kakra baby ayedri eye anya market kosoa e drive boko na ko wani